Kena radio mbulando vata mai ndola tukani a weekend marika ngata and I kabi benaka ni moni te dendai ne karusanga buluka vitu ni singa. Ni vula November au kenda wake community ko yani and a kabi ni kua se venga na vano ni seama tiko makina au ni taka ni oni mbula benaka tiko ni taka talanga ni rongo benaka tiko yani na biau liba di radio mbulando vata se mania se vura dava o ni seama tiko makina nduindu tiko na singa nduindu na vanua nduindu na ngauna yanda waka venaka ni rauni nda mai veise matitiko rauni nda mai veronga dindomo nda mai seama talitunga na nonda I wasiningo na vatongo na nonda vata na radio bulando vata ndo runga ditiko ena vea kawi ni moni tiki na wakarambuka o ia me na tolu ke na vitu na kaloko. Sure tiki mni menda na vitu mani tiko ani na nonde wasiningo na vata ena kawi venaka ni kua ena gele ke dhawa sara tiko na vitu na kaloko nana maki tiko mai sivi na vai na tini na miniti nonde wasiningo na wakarutaki kando vitu ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force mai wakamadhala takitungani na wekai so erato venga ravi tiko kina serato ndo webu ke tiko kina wakamimi tiko be kenda na ito case o kenda na kay viti wakatalanga kina o ira karangole mai na ves be anu ena wasa Pasifika kanda sama I wakai tiko ena vanua lewongo Amerika yani sibina vai na tini na miniti sibina lima na tini na miniti na nerongono vate ke Mrs. Titilia na tini na dhawi ka lawa me waka enda weto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Surat ka mani maninge nana makitalitunga me kina sa andong beauty ko ani na Nairobi talnoa and on the YouTube and Radio Bulando vata YouTube channel ke waka e biki mani na sa andong was rongoda se oni sambau sikoba yani na nito YouTube channel oni sa rongoda na vitala noa sondo me waka idur tiko yani ani wasininga ona ni dhawi ka lawa ke waka mbeka tiko sona no mani waka tataro tiko mbeka sona no mani wakana nanu o ni veo seatu mai ve Mrs. Titilia na tini se o nina numa nina venaka menda na mai veitala no tiko kina ne wasininga ona ni dhawi ka
lawa. And via kawini moniti nenge wala mai ni wako mai na no menina numa, no meni waka sama ke na messenger and a radio bulandu vata, rao talangani ni wako mai biau una buninda kua se vitali mata kimbao. Sa sivatonga na tolu e na tini ka vana miniti au kenda wake kiomani sureti kamni minda ve tomani tiko ane ne wasiningo na vatongo. Wakambula tiko ane ve kimdo na sema tiko mai ane kawini kua ando mbula vinaka waisia bushanti, vinaka na sema tiko mai Naui Island, mai sabu. Katala kena ve Taniela Pauline Wainingola, nimbula vinaka, wakambula talitungani ve Siteri Marama, sema sara tiko mai American Samoa, ane kavi vinaka ni moni tendendai, wakanuni vinaka ni sengai mai inda wakananda koe tiko ngona Thanksgiving, wakambula tiko ani se mania se vura davo, ni sema tiko mai kina no mani toka ningo, una vuninda kua, nimbula vinaka. Sal
Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu kiliu. Wei wakongeti kan dau wei labeti. Rongote na wei kabin tu siti ni sibna tini karo na tini kalimana meniti wei kemando ibiti. Sibna lima na tini kalimana meniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Hai, kemando bakando tunga mai biti. Sa baka matalaw na namando ko bati. Sa lemo na kemando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai we. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai we. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nunggu San Francisco, me kauti kenda vatamai. Nga sarangan ni kila nada pementa baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak. Neka kuni lo malenga. Saat tiap pintu nu menua, erau ni buka tingui kemunio. Wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na itibigina. Me baka na karitoa, waraisi. Na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Na kaka na buwabalang, me baka na steak, gay baka loka, tabio ka na coleslaw, surua, chutney. Kailangan ko pa na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virtu giring akin na bitu saya bitu tolo dio tolo duo limono se onga wale sarangan ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. O ya Santa Rosa, California. Erau talang ani rito li dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Kena radio bulan dua vata samai sivitongona tolu e na rusanga vulaka ono na miniti o ve kinda vaki tali tuku ane ve kia manina singa I sema vau tali tuku mai e na dua tali na non de wasininga ono vata na kabi vinaka ni moni tendenda ni ka rusanga vulaka vitu ni singa. Ni vula November nda sai dhova tiku mengo ni oti ni madhawa ni vulango mai te kabu tali tuku ngana e matai ni madhawa ni oti ni vula ni amba kiongoro nondolu rusanga vulaka tolu. Pakadhawa nda rei le suwa manda na amba kiongo and the maro taka na veka so and the rawata mai se senga ia senga na lenga ondo tuku na tinga senga na lenga wakanga ondo do na vosa tale ka senga ni ondo ngwele dava na vengo na ondo alo lele kina niu waka miu kai niu senga niu se rawata na veka so au na vuda mai se u sasanga taka mai do votu mai vea na do na vosa tale nei Sylvester Stallone do no koe as long as you're still breathing your story isn't over. Se tiko ngana non de idengun da se soli tiko na idengun ni mbula na vei singa, soli tiko na vei kenda na kaukaua, na kilaka, na wakatule wandondonu, na yalo matua. Menda sa sanga tiko ngā menda na rawata na vei kai so enda sa sanga taka tiko. So na ngona enda sa waka menda sa focus ngā waka levu ena vei kai enda senga ni rawata, se na vei kai ndren beka enda rawani na nguile dhaba, se enda waka matamboko taki mai na vei kai vinaka enda lako the ruma se enda sotakaya se sombeka na via wakalunga tatake a yado kanda senga wali tu ni lirida ni me wakani nda sa focus tunga ena vika dha se na vika ndrendre enda lako the ruma mai ia ondo kai tunga ke wakai kona se mani wakadhava na ndrendre enda lako the ruma na nrekinrakita ni mbula ke wakai kona ndambe monage wakareida wakamalua na vika so enda lako the ruma mai se o lako the ruma mai you will always find something good. There is always, and don't know wabalangi talinga vatiko. There's always something good from everything bad. Ke waka dona semani wakadhava na dha, na ndrendre, na nrekinrakita nimbula ke waka ndambe wakamalua, ndangai waka, menda waka samataka. Na dhava manda, there's something good you learned from it. Dhava mbeka I koroni na wulida mai kina, me onangai waka ingataka, me onangai waka vinakataka kina na non mui tostoso, Me rawa ni na bulei tiko kina na nonda sasanga, na nonda raya na visinga, waka bibi tiko ninda sa, waka na mata tiko inango kini oti ni vula, ni ambaki ngoro na undolu rusanga vulu katolu, waka dhava. Senga na lega, ke waka ikse o se diengu tiko, Ea se soli tiko na idengu ni mbula, soli tiko na ngau na menda na wakawinaka taka kina na vekai soa enda sasanga taka tiko kina se enda navu tiko kina. O wakanui ni tiko yani ia ondo kai tu, se mani dhawa ngai nomu ni tuba tiko mena tiki tiko ni nomu ni tuba wakambimbia na nonda wakana matu tiko ngo kine oti ni vula da ke la tiko na nraki ongo na nraki tu ni andua tuku na mai ndona vosa na madhao rua sa uati tuku noko na vula ngunu Baleta ni sandu ni lewu veira na ngunu sa koe saratungana kai dhakatu na vulongo lewu talingana kavoro ia the sasanga manda me daviso taka manda ya let's change that daviso taka ya meroni na vinaka tiko ni tostoso meroni da na wakana mata ki na vika vinaka so esa tu e matanda karawa ni konga ya da waka vinaka tiko kina ni soli tiko na idengu ni mbula radio mbula ndo vata sa sivitongo na tolu e na rusanga vuluka dio na miniti o suritika mani e na sivina vai na tini na miniti na mai waka madala tiko ngani kina na vika so me maleta tiko na Regional Pacific Islander Task Force and going doon na songo kanda uwito ko ni bakalevu na kena mai didi bakitiko na nonda station yung na radio bulando vata. Tamani tiko na wakarongo sere na kavini kua wakambula tukani veneta marida pita ni bula venaka. Bula venaka tori katinai ke kiomdo ke de sarma na atu kuka wakatalinga kina ve Johnson Oma venaka wakalevu na sema tiko mai na nonda viti lamani. Bula vinaka RDB Kahiza. Lucy Serum, bula vinaka Neita, bula vinaka Ma. Turanga Neita Joshua Senior. Waka bula vinaka talitukani, waka nuni vinaka tukani viki munia na kavinikua. Singa, kena
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack.
Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na vi mama nione na kabini buku lulu be Kemando e California, vi mama ni dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e viti, and a radio bulan doa wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, me baka na baga sekera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itingi. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei waka ungeti kan daw wei labeti. Rangode na wei kami ni tu city ni sibu na tinikaro na tinikaliman na miniti wei kemando ibiti. Sibu na lima na tinikaliman na miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Isawa kuskusibe. Isa, nimbula pinaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yung leu kutaka pakatotolo, nimber nirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waitar-tara sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba, witu tolu 5 witu. Ena kena itugu-tugu matalalay. Ana radio mulando vata samai votongo itini kaono na miniti me vana kaloko ene kavi ni moni tende ndai ne karusanga bula kavitu ni singa ni bulo November wakandu ni binaka ni bulo binaka tiko sevinga na bono ni sema tiko mikina and kavi binaka ni moni tende ndai ni rongo binaka talitungani na makari tiko na bio liba ni radio mulando vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai Thanksgiving tiko na madha sawati ana singa lotulebu otiando singa bakarambuka ni otin Thanksgiving Wiki mamin satu ya ni Amerika anta sakilatu ya na Black Friday o seng mandeni kilana dabe baka tokai tiko kina me Black Friday yo kilanga ni ya na singa ka dau lebusar na lutu sombu ni lutu sombu en dau bakila ya na singa bakarambuka na Black Friday lebu randoli boli kina ya watia sangai singa moniti ni kuwa en dau baka tokai tiko me Cyber Monday ya baleta ni lebu rando boli na online sando na lutu sombu talangan do bakai dore na loma ni store esa rau talangan ni boli kina na internet koya bakatoka itiko kina na Cyber Monday ya na singa tu city sangai do bakatoka itiko na Giving Tuesday go sangai rongo da bunga nem bakyungo ya na kai ratu kuna tiko na kadi bakitiko na vi station ya na vi channel ni TV ka ratungo na vonoli ngo Amerika na singa tu city sa bakatoka itiko
tiko me Giving Tuesday. Au sangai loma taru taka na dava manda e wakina ea, na ka ngai rawaka madala taka tiko ni baleta ni Thanksgiving o te asa mai wakaidur na boli go talangana ngau na waka me sa tiko bui ani kia na dandu ki la tuna Spirit of Giving ea na singa ni sudhu na ni sa tiko bui ani na bula Disemba, dava na bula Novemba, tiko bui ani na bula Disemba sa laka watatu ani, kena nonda waka rau kena singa ni sudhu, kena wakatawase. Andau tuku ni tui ani lebu e randau kila inda do wakarutaka ni aia menda solia, se menda solia waka iloloma. Ko ngonea na singa Tu City, e sa wakatoka i tiko kina ni o tina singa moni tina Cyber Monday, singa Tu City a sa wakatoka i tiko me Giving Tuesday, baleta ni lebu e tuku ni lebu beira na dau ngandreba tu se tu e lonra se rau ninda kai o ira mbeka kara wutu ni au tu, waka iau, waka ilavo e randau winakata me rasulia, me randondolinga e na vi sasanga e so, na vi songo e so, karangandraba tu na vi wuke, e rando waka idora na singa Tu City ni oti na Cyber Monday. Se sengi tikabui ani kino ia me o tikabui ani ni mataka, laki adhoba tika ani na kena dhaba na bulo Disemba. Ko ia na Tuesday, Giving Tuesday. Ia na vuna ia sangai rava viva kasala taki tungana kena ndau, me rauni, menda nanganga rauni tiko, sona ngona enda na wako tai sona ka senga ni na dhobi era ka dondonu me nonra senda na numa me nonra senda vi wako to vi rai. Do talangana ka tiko ni nda vital no tingo se ni wase tiko ni ngona Giving Tuesday. Gai do talangana ka era wako madala taka tiko ia ni sona ngona endo kila au sava kila wakalevu na ngono do venga ravi tiko kina se na caregiver ni da dhaka tiko va caregiver do levu na ngiri endo lako ya ni vira ni tambangase kanda venga ravi tiko vira o te arasanga endo wakamera ndo kawiro I donate to this cause, I donate to this organization, na vi songo pao ya au kila ni bunga bekenda tona sa mai venga ravi tungo tona kila binaka na kau wakamadala taka tiko niongo ia sangai kune ni levu be ira na songo karando ndondo linga tiko kina o ira na tambangase ni lako wakara sali teko butal le toia butaka tali sona i songo bata vau ya o ira nanda butako karasanga endo daka batali tunga ya merangkiri tiko ni tambangase se sobe ira karna senga ni rayandre rabitiko ena ve kavango e rawa sara na nonra butako di se na nonra na rawai en buku ni giri endo lako tu ya ni vau ya se ni bola sona ngone endo lako ya ni sona ni bola mer kere se rabako te ni sona ka lalai sara bakana na stamba ni mailing postage stamps ko vai a se sona sticker do wako tu ani o te arasanga endo kere mo wako te ani $12 se $5 se $10 ngai wakasamata ke wakamananga i $12 ngai undolu nei vola vau ia vakau o te angi ira ke dea ranga i ndondolinga ani ana $12 saro ni ko taka kia e vida nei lavo e sartuli rawata ni songo ia ia sange wakandina takitiko ni levu be ira na i songo ia era e senga ni ra dina era to ia butaki na wakanananu ni beibu kendina to ia butaki tiko na wakanananu se na yalo ni ndombutako se ira na ndombutako e vatiko ia na kaira sa kava tiko e na ngonongo sa libu sar tiko na non revandi ngase vandi dha ka ndonu menda sana yandre tiko kina e na ngonongo ko ya ni mataka ndo wakatoka i tiko na Giving Tuesday lebu be ira na vutu ni au e randondolinga ya ni se sar tiko vutu na non randondolinga ravakota na vika ni loloma iso kina vi songo iso ndua ukila ni Dondono bekamenda na dondolinga tiko kina wakalevo ya na St. Jude's Hospital, Children's Hospital. E sando wakadhirolo mandina ni darida na ridhir na ngone ni randola ki ngarabi na valimbulo yaka. O kila tiko bita na ngone ni viti relaxara mai viti. Ngone lalai ya ramai ngarabi na valimbulo ya na kaya binaka kina na nonda dondolinga kina valimbulo ya ambaleta ni senga ni rasoma indona ka. O ira na itumbu karakote ani na lubeandra merala ki ngarabi wakavuni wai na valimbulo na St. Jude's Hospital, one of my favorite charities ya koe ake waka indando ubi linga tu na sona kawa ya indando na menda na ngaro na vinaka ni
Vanua dina e lako kina kada vina kata me lako kina na vika so and dondolinga tiko kina. So ngana kam inda nangangaruni tiko kina da andra tiko kina e nangonongo liu tiko na voli liu talitunga na butako na gevaka madala taka talitiko ani na vika so kara vaka rei taka tiko mai na kena ndau kan dondonu menda na andra tiko kina e nangona ni voli ngona ni marau na vula ngunu me vaka madala taka tiko ando na turanga kanda saya dono maka tiko mai ngonda vaka na mata tiko ani kina singa ni sudu ke na tawa seni ambaki. Sabato go dio na miniti me vana kaloko. Sivina vai na tini na miniti dan na rongota tiko kina na nonde wasininga ona ka vito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ia na ngona na radio bulan do vata sabato go dio na miniti me vana kaloko. Ona be vaka mbula tiko na serka taravongo ve leone songo na iwa. Songo na lawa ni bosoti au leone wakanu ni benaka tukani vikimuni Nibula vinaka melts wakanu ni benaka tukani vikimdo and city level San Francisco bula vinaka lu koro tui the cow vinaka vakalevu na sema tiko mai and singa levu ni kua ya kavi ni kua vakatanga kina visista matelita seni kuradiri ni bula vinaka wakanu ni benaka talitungayani na vuku ni vili ni umbeka vakaidoro tiko na kavi ni kua vakatanga kina ve Jim Osborne ni vengana bono ni sema tiko mai kina na kavi ni kua na ita au no ita kani ni bula vinaka tiko sandende o ni ali mai vakambula talitingani ve Antivini veni ana sinundamu vakanu ni benaka tukani ve Kimdrawi San Bruno ni takani ando bula vinaka tiko na ve Tumbuni vakatalanga kina ve Kimdo ke de Sara mai waga New South Wales Australia laveti mbali suva ni bula vinaka yanu ali titu indraki bula vinaka maramatau vakanu ni benaka tukani ve Kimdo mai Sacramento vakatalanga kina ve Chosa ya Rombana Kandavu ni takani ando bula vinaka tiko ndo sati tali Hawaii vakanu ni benaka tukani ve Kimdo sangatala ni ngula daviti no semi ngarau ni bula vinaka semi vakanu ni benaka tali tungani ve Kimdo ke de Sara mai ndrau nibi raki mai raki Kimdo na boys ando venga rabiti kongori angara au ni takani raki benaka tiko mai sanangori vakatala kina ve mele koto bula vinaka mele happy baking kendona ka ve Kimni suva na usori yave ni nabua ke bakau ni vinakata mo ni dumbeka na singa ni sudu se dumbeka na songo ni vavaro tiko kina ni vinakata me ndona keke ninguém ve tartarani ke mele koto tiko talanga na messenger mele koto se na MK Hub na Facebook page na buku ni keke o ni vinakata se mani vakadava na kena levu se mani vakadava na flavor ni keke o ni vinakata me volei kina na yada me tamba kina na ke mbiu ki talanga kina na ke mani tamba na ve ka ke de ninguém ve tartarani ke mele koto so vinaka na keke bobia tiko mele bula vinaka sista emaranandi vakanu ni vinaka tukani ve kimdo na vili ni tiko ngori ni takani na dona singa tona geli karaoke tali tiko ve mai Sacramento vakatalanga kina ve pasipa nene levu ni bula vinaka nau vakanu ni vinaka tukani ve kimdo sangatala ni gula davtiki no laisenia tambuto ni bula vinaka laisenia ai sake ravundi ni bula vinaka marama na ita ke kimdo ke Sara mai na bula Fiji caregiving agency mai Santa Rosa varani se torada ni bula vinaka marama na ita bula sime vakanu ni vinaka tukani ve kimdo na ve tukani me Petaluma vakatelanga kina ve marama tau ve Vita Korilangi vakanu ni vinaka tukani ve kimdo mai San Jose sangatala ni gula davitikina o marama na ita Marida Pita bula vinaka Johnson Oma vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vakatelanga kina ve kimdo ke Sara na sema tiko ngori mai na yatu kuka au ni takani ni bula vinaka tiko vuku Mary ni bula vinaka mai Nikawanga na marata i levu ndo bula vinaka na marama na ita wakatala kina ve Joseph Ngalo au ni takani ni bula vinaka tiko sema sara tiko mai Vanua levu oi ni vasoti au sema tiko mai na Browning Street mai Rewanga and singa levu ni kua au ni takani ndo bula vinaka tiko dambeka va singa levu tiko mai na Browning Street na singa levu ni kua bula vinaka Taniela Pauline mo Ningolo vinaka na sema tiko mai wei levu na Kelo wakatala kina ve Siteri Marama sema sara tiko mai American Samoa ni bula vinaka vakanu ni vinaka talitungani na serka tarabango ve Jovan Ruby Tui Wainikai ni bula vinaka sema sara tiko mai
Senga ni matata ve iau na vanua e sema tiko mai kina. Ni bula vinaka, vakatelanga kina ve mai lambasa. Artu sema tiko mai lambasa e ne kavi ni kua wakambula talitungani ve kiomni ke sarna venga ravi tiko ve kiomni na vili niu tiko na ve longa niu e so sema ni wakadava tiko na ndrendre se na mbimbi ni tanga niu ni dola tiko na singa levu ni kua e kavi ni kua mataka ni kua mbongi levu ni kua au ni taka ni na lutu tiko ni vili niu e waka idori tiko na ve sere so e wakatangi taki tiko ani na radio Bulando Vata San Francisco me ko tikenda vata mai.
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vata Nungu chisu nungu banua dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu ve kemundo e California ve mani rua ena kabi kina tolu ena singale buni lotilebu ve kemundo e viti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA rongodi ena radio mbula vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Senga dina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongode na wei akabin ni tu siti ni 7 na tinikaro na tinikaliman miniti wei kemando i viti. 7 na 5 na tinikaliman miniti wei kemando i California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na radio bulundong vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Hey, do ba ka totolo tiko? Do saya lo pala mo din na. Sa permantangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sini niya ono sto e wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tuket ngaki na nakatungan reba may paleta na noto to ilalako. May binakasara nga. Buli-buli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka road bega kina do na ni matubale senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so kanda un rendre na kunea. Tu rau talang ni kota nom ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County kan rendre nom ni vila ko aki vitar tarani kina na ni taliboni 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai você yani.
Ongo na programa World Mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulandonga to San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Non te wasiningo na waka rotaki o ngondo waka ndorongo diti koni simi na vaina tini na miniti na vea kavi ni moniti. Wea kavi ni moniti kavi to koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force. Koendo na isongo-songo ka ndau tutaka waka lewu na nonda ndondonu, ndau tutaka talingana vi kai some maleti kenda na ngole mai na wasa Pasifika. Kanda kalongata waka lewu ni samai tomani kenda tiko kamai veto koni tiko na kena didi waki tiko na nonda wata watango na radio mulando wata. Senga ni ke to mai didi waka wali tunga rabi toko ni tiko kina na vi kambani so me waka na Regional Pacific Islander Task Force ka wakatelanga kina na Ethnic Media Services. Go rabi se mati ke tiko mai kina ka nda waka vinaka tiko and roni ukaini da kalongata tiko bakalevu e nangonongo o ke la ni au tuku nango ni da kalongata bakalevu ni a senga ni a watungo e na vida na mbaki sa oti go indo na isongo talanga ka sa mai mai sema tali tunga mai na nonda na kena sangai men da buke na ngole mai na wasa Pasifika da sama i waka tiko na pono livungo Amerika endo talenga na songo arto waka toka tiko na SALT waka na kena babalangi takina masima SALT SALT ngoendo na songo i San Francisco ka arto mai tiko na kena vital no taki me na dua saranga na district na district ngo me waka tiko na Chinatown me waka na Japantown kanda do re tu e na vi korle liu so se na vi city le liu so go senge mataininga ona mena mai me waka kina me dua se mena sa waka sa wili kina indua na tiki ni Vanua se na tiki ni na city San Francisco se na dua na city level baleta ni ngosege kiana mataininga na ibura to doko me ndua na yasana se na San Francisco waka toka tiko se sa biusaratik nga waka tamba kindua me baleti kianda na ngole mai na wasa Pasifika ka sa waka toka tiko ya na Pacific Islanders Cultural District. Pacific Islanders Cultural District. Senga wakandoa ni ndo tali na Vanua e na se urubura kede sare e sa wati kongo. Ngo senge kiani matai ka nda waka vinaka tiko kina nimbau mai o ka tali tonga kina na radio mbulando wata. Na nonta wata watongo. Ke roa me vital no tiko yani ke Mr. Sweetie Tangata na turanga ka tauia butaka na kena vital no taki na kena sangai me wakatiki taki ka mai wakatokai me dua sarangan na district en dua na Vanua i San Francisco na turango ke roa me vital noe na madhau vida saoti ke wakao ni na verongoda na niro vital noea ninga i siko bayani na nonda to YouTube channel o yana Radio Mbulando vata YouTube ka tiko talanga kina na niro vital noea e asenge kiana i matai e nangai wakai dhuri tali tiko yani na vitala noa i so na ngauna sa matata tiko yani kina na vikai so membaleta na kiana sa mai biu ka wakatokai in dua na say San Francisco ya me Pacific Islanders Cultural District e na vida na au kela na madhau tolu sa oti ke toa tiko talngaini na kena ngai mai kadipaki tiko ka tawodi tiko na kena sa mai wili tiko indua na say San Francisco me nonda to se me nonda mai na wasa Pasifika na Cultural District Pacific Islanders Cultural District koia e na ke rau talngani ni ngai sarapa talnga biu tali tiko ngai ni na nonda to YouTube channel na Radio Mbulando vata YouTube na vosa se na porokaramu ka laki wakai dhuri tiko e na vida na madhau sawa tiki to alaki tiko e nikina ke wati soni ke tupe e na kabi ni singo ya. Ia na kene tukutuku matai lalai au sureti ke mni muni sema tiko ngā mai kina Radio Mbulando vata na vika ke de sara e sa na matata tiko mai membaleta na Pacific Islanders Cultural District e na mai kadhi waki tiko ya ni na nonda vata vatongo na Radio Mbulando vata. Ia na ngona sara mantanga ngo e sa tiko endua na e wakatokai tiko na resource hut.
PI Resource Hut and Pacific Islanders Resource Hut. Ngoi don e tiko i San Francisco, ke wakani via ki lan na vanua i tiko kina. Ai wana gei bita tiko ani na nonda wata na vanua i tiko kina na Resource Hut ngo. Da so te rau ninda na laki bulida mai kina se e wakarota ki to kina. Ngo na vikai so e wakarota ki tiko kina so na vuli, member leta tiko na nonda wakatoro i dakitaki, na nonda mbula andua se na dhaka ke wakaningan dreba na vivuke member leta na vi dhaka i so na vivuke member leta na vi wakawale taki se na economic relief assistance ke wakai tiko i so na ngangandre wakai lavo e rau talangani ni na laki vuke kina se na laki vuke kina na ngole mai na wasa Pasifika. O ka tale tunga kena na mental health. Ngoi dua na lenga ka sakuni ka wakandina dina taki ni lewu e sara lakuduruma tiko na wakasama taka tiko dona vosa wakawiti me uroni me waka matata taki kina na mental health. Wikenda tō uroni tō kaimeka na lenga ni wakasama. Ia e senga soti ni rako veo na nungu tukuna tuka ni na lenga ni wakasama. Au ngendo wakasama taka ni do tukuni tu. E so vekenda e sona vosa wakawiti waka e senga tu e se saksakani nda waka inga taka na vosa wakawiti koia au sana dhawu to mandangani na mental health au kilani ni sana tora rawa na keni mbalimbali ka tukuna tukani and it is real na mental health wakana depression au kila vekenda to mai viti tondo kaitu ni ke to e senga tu ni kito wakilangur ke waka indu e lurayani ni ngalu tu se rarawa tu e na tukuni nga mendalako ndalibi talno ndalibi baki tuyani anda be wali take ko tali tu o tinga mai o ti tuyani na no na rarawa ya baka me tondo be wali takatu na non to I wali beka ni mental health is just to laugh to vendre baki to me be wali le tuyani na sona ngona io ya dona lenga levu e sava kandina dina taki tiko in pano levu ngo Amerika ko bambo tatalanga mi biti mental health component wakatalanga kina na waka tuko ni tiko ni ana vuli ke waka sobe ki omni na bina kata mo ni kila na ilako ni vuli torodake se rambeka ni lako beani na vuli torodake e waka dava na keni wale ya na vonu e rani ni na laki kune kina na i tuku mataila lai membeleta na vika vau ya ka wakadada sarna vonu e tiko kina na Pacific Islander Cultural District ongo ya e tiko e na Vistagion. Vekiumani na sakila tiko na vonu e livungo San Francisco ya na vonu e tiko kina na Vistagion Valley and Sunnydale District 10. Wasambi te tiko ya ni sona kia ni tamba ina nonda vata ngo na radio mbulando vata ya Awambuta ni na vinaka me o nambito talangai ni na address na vanua i tiko kina na PI Resource Hut ka rawa ni da kunia kina na vivu ke kede saraka ua da buta tiko ni ya au na ndona ka enda roni nda waka vinaka talanga kina ka yomanda nga wakate ke o marutaka waka levu na singa ke to ngoleni kina na singa kalaki sangela ki kadi waki kina waka me tabu di tiko kina na kena sama i tiko sama i rawa tiko se sama i davuti tiko ndona vanua mai beauty ko waka tiki ka sa waka toka i tiko me Pacific Islander Cultural District ni ro tiko kina i rua na ngoni toke na kena senge tiko bubi tala nota ki mai ngo o Dr. Bonipate Rokolekutu ke Mrs. Vesikula. Au nangai waka nuni tiko ni nandua na singa roni ki tona mai tala noa me roni rauna mai waka madala talanga ni kina kau ke lani na matata dhake waka liu sara na nonro waka madala memba leta na kena sa mai waka toka i tiko indua na vanua i San Francisco ngondo na tiki ni vanua i San Francisco me nonda saranga na ngole mai na wasa Pasifika sen na Pacific Islanders Cultural District me o toka rua takatale lewu na vanua e ngole ni kina lewu na city le lewu ngoa na tau ni le lewu ngole ni kina sanda kilanga e tiko na Chinatown tiko na Japantown tiko talanga na Little Saigon mai San Jose au waka sama
takatingo na vida na baki sa utia. Dona ngona balabu na kena vital no takitiko na vanua ya, dona vanua ya i East San Jose, ai sa vakatokai tiko, na kena vital no takitiko me sa laki vakatokai me Little Saigon, Aunque loma taru taka na dama te sa liwukina na kena vital no taki. Ia, sarangai tiko ngona so vakamera riba bitaka ni sana mai duangori na non vanua mai na Little Saigon da ke laki tiko ya mai Vietnam, sangai laku tiko na vitala noa, nungu wakamuri tiko ya na ngono ya, ngai so era tuku na tiko ndona waka ndona e sana era tuku na tiko mai senga. Me kuni mai ndua na Little Saigon, me kuni ndua na vanua, me mbiu waka tiki me mbaleti ira na Irango na kautomatango baleta ni na kota mai na veka do zakaba tu mai na non rabanua irna ngai kota kede mai na bonongo i Amerika ra mai kela vaka me kadha tuku ni tiko ya ni senga ni vinaka na kia na mai beauty ko ya se vakatokai ndona banua me Little Saigon ia o tia sang io niungai waka sama takatiko lewu dhake na vinaka mai na dhaka ra wakari takatiko mo ya ia vatiko ni ana keni lako wakatel ngā kina na kia na mai vital no taki ka sa mai wakatokai tiko ndona banua ngoa ndona sa San Francisco me Pacific Islanders Cultural District. Senga ni mani tuku ni me o Samoa Cultural District, se Tonga Cultural District, se Fiji Cultural District, baleta, ninda senga soti, ninda leolebu me wakatakir na ira mai esia. Kento e tō leolebu ni tō mai kumuni wata waongo as Pacific Islanders, ka senga ni biunga waka me orto na Tonga, menda mai ke la menda mai kumuni ngā wakai na wano ngā ndangole me kinai, rangana tonga na Samoa na viti. Ka arto ngai, iana wuna, iana ka arto sangai sa sanga taka, arto sangai reida, wakandina taka arto na leo vida ka arto mai teko wuna na vitala noa me mbaleta na Pacific Islanders Cultural District, ni na vinaka dhake, ni na lewu dhake, ni na rau na kena wakandonui ke waka menta tō mai kumuni wata waka kautamata mai na Wasa Pasifika, sena Pacific Islanders. Ia na wano e same i adu tiko kina ka tuku rongo binaka i dondonu menta na maro takatiko. Balete ni wango, tōpulema de miko ritai alelo taka dona ngauna i konge lako e ni San Francisco sa nduatu na nonda tō koro. Waka sama taka mandea. Doa tuna kor, doa sei San Francisco ya saro ni toli boli kina, boli takitu kina tu kina vikim doa nando lako na kava ba, and I'm sure, and nando na kava ba ilo mai a rauni doa na kava ba, doa na stoa ni, doa beka na Maoli Mart, sena Divine, na sena Orange Lounge, me baka tondo mai goir na sa durin business rawa tiko ia mai i Santa Rosa levo mai Santa Rosa Sacramento ia rawa ni sanangeli dua talenga na tambana ni business yo ya na bonongo sena na Pacific Islanders Cultural District ya na kai vinaka kina ni rani ndangai vito ko ni takabata ka bakatelenga kina vira mai na Wasa Pasifika taliso ma Tonga Samoa. It's a good thing rani dua na sto ni Sulu bakai na Lias Boutique ka sa tiko mai na mai San Rafael, rani nandua talenga na Lias Boutique and i San Francisco, na kaivina ka kina ninda mai wakandurin bisinisi, and na vanua ka sa wakatokai tiko me nonda, as Pacific Islanders, and senga soti ni na saulevu na rent me waka and kilai na viva no taliso, and na saulilai rawa na nonda voli vale ni yatalenga na ituba sa tiko ni na tara lako na tara vale me rani bukeira ka ravia voli vale and na bakara taka na be ka vao ya ai vidanga na ka utura rawa ka na numa mi wasetu matangayani senga ni bia baka oso taka tiko no mundo baka sama kila ni madhao tiko beka ni voli kina vunga ve kianda ia a wasetu ngani ngo e na vuku ngani nonta porokaramu vakarutake na veka vini moniti kando ve toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ni sema tiko ngā mai kina radio mbulando vata na ve tuku e soa me baleta na vika ke de sara o me wasetu ko ni ngo e na kena sama indua na nonda vanua roniukaya sena district, na Pacific Islanders Cultural District, na vanua levungo San Francisco, matai ni kena me mai wakatokai wango, men dua sarangana nonda district,
e vura tō doko. E an dua tiko nei sausau e roni tō kaya, kanda waka vinuvinaka tiko kina wakalevu, ni mai o katalitunga, mau tiki tiko ni sosanga, ke nei tosongo, na nonda wata na radio bulandua wata, rautalanga ni tō waka vinuvinaka tiko kina, o kenda tō na tiko wōlekango, kenda tō na mai tiko ngo i na Tomba levu i San Francisco, wakatanga kina vekimdo mai Santa Rosa, Sacramento, rau sara ke wakai dovia mai wakanduran bisinisi i na City San Francisco, e sana wakaraurata ke wakandana mai tiko watakede and Vanongos and Pacific Islanders Cultural District. Ke reitu ngā ni gewe tukutuku ni takatoke ani nei tukutuku sange mai wakasavui tiko e niongo, mai verito nei songo na SALT, ia nei songo ka Rato, rato tiko, SALT is a grassroots PI, Pacific Islander organization in San Francisco with the aim of serving all Pacific Islanders in San Francisco. Koia, na PI Resource Hut, ka tigo kina, ka rauni da ngole ni kina, dala ki taro wakasala, na wuli vale, na wakandurin bisinisi, ke na wekatali so, membaliti kenda, na mai na wasa Pasifika, e sa tiko kede kia. Ninge ve tartar mai ke wakao ni ve ke la talina ke ni tukutuku matela lai, ia ke wakai senga, ninge sema tinga mai ke na nonda programo e na vea kavi, seo ninge scroll ani e na nonda tō watawatango na radio bulandua wata, nonda tō Facebook page ka ni sema tiko mai kina ngori, o na ngai mbite ni kina na address e na vanua ka tiko kina na PI Resource Hut, e na Pacific Islander Resource Hut, e tiko bolingango i San Francisco, senga ni iawa mai na kele ni Wangabuka levu na San Francisco International Airport. Ongo na programo Warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio mulandong at San Francisco na kauti kenta patamay. Radio Mulando Vata sa mai sibitong na vai na rosanga buluka diwa na miniti vakambula tiko ani vekemani na sema tiko mai na kavini koa vekem dona sengai sema bo tiko mai au ni taka ni ando bula binaka tiko bula binaka falena iwa mer mangiti binaka vakalevu na sema tiko mai na kavini koa ni taka ni rom bula binaka tiko vakatanga kina ve meli langi bula binaka tiwa vakanuni binaka tiko ani vekemando vakatanga kina ve pita toke bula pita vakanuni binaka tiko ani maybe ngor mai uta au ni taka ni ando bula binaka tiko vakatanga kina ve Johnson Oma dina tō doko venaka na sema tiko mai nei kavini kua vakambula talitungani ve Emma Rangili mai ndrua na muka maduata isa ni bula vinaka Emma vakambula talitungani ve Sister Sierra Langi au ni taka ni bula tiko nei kavini kua Sister wakatanga kina ve emosi na sivi vinaka na sema tiko mai nei kavini kua bula vinaka Sister Matelita Seni Kuradiri vakambula talitungani ve Palu Dava ni bula vinaka marama na ita wakatanga kina ve Andi Ateleite bula vinaka Tela vakanuni vinaka tiko yani bula vinaka Sister Vuki Raf vakanuni vinaka talitungani ve Kimdo sengatala ni gula davitiko na Serango Sulihana bula vinaka my sister I hope all is well dorong ge vital noai vakanuni vinaka talitungani ve marama tau ke lera na sovi sema tiko mai San Jose na kavini kua sengatala ni gula davitiko no sala sikiti bula vinaka mbui sala wakanuni vinaka tiko yani vi Kimdo bula vinaka nei la cheleta na wanga liva ni taka ni ando bula vinaka tiko na City Cruises wakanuni vinaka talitunga yani ve malama na honu long time I hope all is well. We can draw. Wakanuni vinaka talitunga yani wanangu favorite na ita la sarusa toka ilangi. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na ita wakatala kina ve marama na ita di Lady D. Vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Bula vinaka na ita malakai tueli. Wakanuni vinaka tiko yani vi Kimdo mai Santa Rosa na kavini vinaka ni kua. Ke kimni ke sar na waka ulori tiko. Pengana vano ni waka ulori tiko kina na kavini vinaka ni moni tiendendai ni karusanga vulaka vitu ni singa ni vula November ni bula vinaka. Darunga damanda na itala noa ni soko diri me wakaer to mai wakaitavi tiko ni kina na dewala kina sau.
Wasanindo awiri mandingi unga vaka unga nongundingi ndingi na matamu mesa mai tete waitaki Sukina kemuraka walena Sando mulo mulo raki altunga Hausaru inda mosita Senitangi maudia ngoroya Abesuki na kemuraka walena Sando mulo mulo raki autunga Hausaru inda mosita Senitangi maudia ngoroya Abesuki na kemuraka walena Sandau mulo mulo raki autunga Hausaru inda mosita Senitangi maudia ngoroya Hausaru inda mosita Senitangi maudia ngoroya
mali Nomu mole tupu sabi utiao E mai kavoro Na utangu isa nongu senikao E rambini tu na bei rosi Nongu dando moni Ia koyuku konongu dua bau Nongu seni rosi Au nau tatandra Takavali na ke mui rai rai Pakana kalo kalo Serau Pidila mai langi Ia koyau Au mai du Kawano no boli Sena babeka Kosambau na numa isa no gudalo mani Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Monga ina numiau, Nutu tanitu, Isa nongo dado moni Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Monga ina numiau, Nutu tanitu, Isa nongo dado moni No mungolean Wakabulan nung mai tetewai Kotau kilala Lomosi ni utogule Isabella Tagilo Laya longu Ena vesinga Nyuta moni ikondina Kamandaba tu Momai watingungina Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Monga ina numiau, Nutu tanitu, Isa nongo dado moni Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Monga ina numiau, Nutu tanitu, Isa nongo dado moni Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Monga ina numiau, Nutu tanitu, Isa nongo dado moni Isalei, Isabella, Longo Sani Rossi Na dhavu i kalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa.
em dua tala na tambari de Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka na ngwala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buko lulu bei Kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na budi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasar nga. Paniray na tokongo, nagkenay-ray-ray. Dua nga na rupo ni Bunikaw, at dua bayran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon na tinikantua e na tininamaniti may kiamo ni may viti. E na veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka e na Radio Bulando Mata San Francisco. Met kauti kanda batamay. Era radio bulando vatan da baka vinavina katiko kina ve kambani so na nonra be bakamboti ka ramai kadi bakatiko na nonri tuku ni ve boli na non da bata batongo na radio bulando vata au via tuku na talangani ke ni ube bakonge titiko ve kemni na bakambisi ni sitiko na kai to toka tukina na bata batongo na technology na ngonongo ni sasenga ni bakatamba kindua nga na non da bakarong recho kinandua na yasa nandua na seburubura bakandando kilatu mai viti and au kilani na kilavi na katuranga ni ubisa bakadengu peni rokondiva na ngauna ni kadi vaki na ngone manda sen na yambaki sanga bulu sawo tindo tukono nonguna ni koe anda kadi vaki vango itiko nga na kilai baka yale alanga na vanua e rau ni rarongo di kenta ndagai tos tiko baka samatangani ko nanreba tiko mai suba monreba lo toka lako tiko nga sana le karakaravisao tinga sama ni le mboko sarani baka boke baka mai ko nangai veso taka na nomu dial kin frequency me roni tomboka kin na station ni dabanga baka rarongo tiko kina mai lo toka i nandi e vatiko ya ia na ngonongo na kaitali tu kina na tos na ngonongo baka bimbi tiko na bosa tiko mandangango na vata kanda mai verongo din doma tiko kinongo ni sa tawi vura todoko. Semania sei vura davo ni sema tiko me kina ko talangaya au na vietu kona talangani kina semania sei vura davo ni vakandurin bisi ni tiko kina se kemdo mandanga mai viti do vakandurin bisi ni tiko mai viti baleta ni o kilatiko na ke bakau na ngandreva tiko so wiram baka na nomuni ndau boli serra bakanga taka na dava na veka son do venga ravi tiko kina na matangali venga ravi tiko kina ko ando na via market taka goendo na vata e rauni do na mai market taka kina rauni na mai kadiva ki tiko kina na nomuni business na store se na matangali veivu ke dava nga se na venga ravi dava o ni venga ravi tiko kina ni vakota mai rauni na mai kadiva ki tiko ani na nonda vata ngo na radio bulando vata me baka ni rongo tiko ngori na vei tuku ni beboli so mai na business na vida na business kar sa mai vida na ngoni tuke ra sa mai bakandurin business tiko ngo na vonoli vongo Amerika ya indo na kai rauninda na ndoka ki kenda toka kina ndina ni senga soti ni bosa
rongo vinaka na toka ko ngai ai the good side of toka roniu kaya toka kina kavinaka ni sa mai vakandurin business tiko sa mai vakandurin business tiko e vida na ngone to ke ana vanua le vongo Amerika uvi tuko na talanga vi ke ni na tiko bolingo e California sa levu tiko ni ngole mai ana green card be kuni tiko ngana vaka sama ni nda sa green card mai sanda ngole mai Amerika sanda mai caregiving me vakanda do rongoda tu mai viti ngole Amerika na dali daka yan caregiving dali vengaravia senga ni vau ya senga ni dondonu me vatiko ya nanonda rai sanda ngole mai na burubura levu the opportunity is endless ya na kau bia tuku na tiko ya ni koya na levu ni daka i tu rani da mai vakai tavi teki kianda kina gai tu e sobe kianda tu e sandu mona mbisi nisi tu nga tu mai viti e vatu ya nanda tu vaka sama una via vakanduri en dona nungo mbisi nisi ngo na kaivinaka kina ngo sa sini vakai liu me kona lai so matiko na vono mo na laki vulida kina na vika so baleta na levu sarna karo ninda na vulida mandanga na YouTube sa kila na tutorial na vika vau sa roni da vulida tu na YouTube gai kai totoka kina na nonda vulida na vika so na YouTube na Google ni ko reida iko sa sarava sartunga na ni rabakari mai na keni wale illustrations sa roni ko sarava o ngai rongoda o tia o ngai sarava o ngai rongoda tali o roni ko rewind tiko mo rongoda me adova sarani ko sa turbe na kana na dava ngai ko via bulida tiko do ya o tia ngai ke vakai ko via vakandur bisinisi e tu talenga na vi songo so e rabibu ke tu en nonda mai vakandur bisinisi o kenta na ngole mai vango vakambimbi tiko be kenta to mai na wasa Pasifika me vakaua wasa tiko ani o ya na ngona ni Regional Pacific Islander Task Force in dona songo kasama i nduri talitungango i San Francisco yan dumatangana kena vakaritaki senga ni kena mbale o ya ni sa koe ngango me mbaliti kenda tunga i San Francisco so kenda tunga na tikungo i California we kemni na mai na ngole mai viti o ni sa na ngole mbeka mai so mbeka na state tali o ni via laki tau ya bukina o ni laki waka i tiko kina e tutalenga na ngoni sale so e rawa ni o ni na laki waka tataru tu kina mo ni na kila na dhabo ni na dhakaba o bia waka ndurin bisinisi how do I learn this e tu e senga e konga ndu tuku na e senga na i ulumbale ke waka indue lako mai Amerika sa o iadara mai Amerika nge o senga ni mai rawa ka se mani o dhaka se tiko na nomo waka sama waka ndurin bisinisi ke waka senga ni o rawa tika indona ka era ni o kai sambali sarte ngavi ko baleta ni sanda tu mai tungo ena kena vanua na kake de sa waka rawa takitu ko ya onu itaka ni rawa ni na soli waka sama tiko waka bure waka sama tiko vekemani na sema tiko mai na kavini ko vekemani na do sema tiko mai na veisinga ke sara na radio bulan do bata ko ya be baka vini vina kataki erto ke vikina na bembi sinisi ka samai duri tiko ngoa mai kadhiva tiko ani ndo mai rongoti tiko ani na nonrte tuku ni beboli and Wata ngoa na radio bulan do bata. Ke wakau ni sarongo da tiko na nonrto i tuku ni beboli o ni tiko boleka ngo i California. Se o ni sa nobu tiko mbeka mai na ve state taliso mo ni ngole mai California. Se mai na ve se vuruvura taliso. O kera ni ngole ani ni laki wakandina dina taka na veka so erto mai wase tiko ani ani tuku ni beboli so na ve bisinisi karto beto ko ni tiko mai na radio bulan do bata. Na ve bisinisi me waka na Divine Group of Companies e rua tiko na tambana kandau mai rongo di tiko na kene tuku e na radio bulan do bata. Dona tambano ya na nonretu store e tiko mai i Sacramento na Divine Food Mart e tiko mai Sacramento ando bakai dori talitunga kina e tiko talanga virtou e nasa ni tiko batanga na store tiko viti kiwi ke na store indua na roniu ka indua na olo Sena Hall e rauni ni laki bakayado songo kina o kila ni via donan raum beka ni wili ni tamate roni ndambe kia roni ni bakayado songo kina se kilando ngana fundraising se davanga ninge bitartareani ningoleani berto na Divine Food Mart mai Sacramento
member leta tiko na nomini vela ki vakado songo, ni li reda na non retu stoa, and a divine group of companies e tiko talanga, e tiko kina na Orange Lounge, Sa tiko na non retu stoa ya na Divine Food Mart mai Sacramento, gai tiko na Orange Lounge, na vononi kana ko rongo na noa ni sa levu saranga rendo lako rela ki vakanga takan na vakasinga levu, vakasamatangango, katalau, vakasinga levu, vakakavi. And na kana endo vakaiduri tiko na Orange Lounge, sando mbiu tiko ani na non retu tukutuku ni Beivoli, o katalitunga kina na address na vono retu tiko kina, i mai Santa Rosa, gai o tia sanga mi tiko ani na Maoli Mart. Na Maoli Mart na veka kede o ni Bevolia, membaleta no ni songo, ningole ani verto na Maoli Mart, o kila retu tiko na Montgomery Drive, sando mbiu talitunga ani non retu tukutuku ni Beivoli, e tiko talanga mai na Maoli Mart, tiko vei tikiwi talanga, e na store, e ndua talanga na non retu hall leilai, kandau wakarita ke talitunga ani, ya ke wakao ni vela ke wakao mbose, se songo, se ngani sudu, se dhavanga, ni vei tartara ni kertou, ertou rau ni na Buke ke mani ratou rau talanga ni raunio ni la ke wakanga taka na vanua ya. Kangai o te asanga tiko na JJ's Food Shack. JJ's Food Shack ratou tiko talanga mai Sacramento, ni wasuteo Santa Rosa. O tanga ni vertou, arto nangai ko te ani na kakana dhavanga o ni vinakata. Ia na vei tukutuku roni wakathathasara na buku ni vei bisinisi karasa mai vei toko ni tiko na radio mbulando vatando mai kadhiwa ki tiko ani na non retou i tukutuku ni Beivoli e sa kalevu ndina na wakawini vinaka tiko. Vei kemdo ke sara na i tauke ni bisinisi kau mai wakamadhala taka tiko ni ngoe na nomundo vei toko ani, nomundo vei wakambauti, and kena mai kadhiwa ki tiko na nomundo i tukutuku ni Beivoli. Sa mai votongo e vitu na miniti, me 5 na kaloko, 7 na tinika 5 na miniti, se amatiu ngā mai ki rono me vei tal no tiko ani ke Mrs. Titilia na itini, and non de wasini ngā una ni dhawi kālau, and e kawini kua, do rongo di tiko na vea kawini moniti, me wakaindo vei toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Ono mantangango, te tomani talemanda na nonda wakarongo sere, kauna vea wakambula tiko kina, ve kemdo ke sara na sema tiko mai ne kawini kua, ndo mbula vinaka ratu, isikeli tambaka udhoro, waka nuni vinaka tiko ani ve kemuni, ve ngana vanua ni sema tiko mai kina na kawini kua, wakatala kina ve mere ani keve, ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatala kina ve silo, ratu mai tavuki, ni mbula vinaka, waka nuni vinaka tiko ani ve kemuni na kawini kua, wakatela kina ve maramatau na wanga egi joy vinaka na sema tiko mai na kawini kua, wakatela kina ve peni rakondiva, turanga ni obisa wakadhengu mai namboro, wakambula talitunga ni veki mni oni taka ni oni mbula vinaka tiko, wakatela kina ve lesi vatu aliwali, ni mbula vinaka lesi, wakanuni vinaka tiko ani litia tu wakawa, vinaka na sema tiko mai, na kawini kua, wakaritaka tiko mo koe sengai singa tungo na uda, endo na uda tau mbitu, ia, totoka tunan raki, se vadava. Wakanuni vinaka talitunga ani ve palu dhava, ni mbula vinaka na ita, wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo, wakatala kina ve tamara mino, ni takani ni mbula vinaka tiko, wakatala kina ve Malakai Tueli, ndo mbula mai Santa Rosa, di Lady D, ke kimdo ke sara na lewe ni City Cruises, ndo sema tiko mai na kawini kua, wakanuni vinaka ni nandua na madha vinaka ve kenda tou na madha ongo. Indo kunedu nei
Toka, dime nani que de todo
si watana ya longu Nekeu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka bosing ilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni bukan tingui kemuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na jibgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai wakaya loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinabato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka okay. Bata pa kanisamo lang kita. Nungu Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda o Rendre no te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang ambimbi ka daun rendre na kina wei talanota ki sewa sei ay na matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei wakungeti kan dau wei labeti. Rongote na wei kabin itu siti ni sibna tini karo na tini kalimana meniti wei kemandau ibiti. Sibna lima na tini kalimana meniti wei kemandau wei California and wei Singamoniti. And wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me County Kenda Watamai. Radio Bulundong Wata me County Kenda Watamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ana radio bulan dua vata totoka nai tavi sero e ama berato na kambuni ndalai kante rato mai kau te kenda tiko ani wakamalua na kavive na kanimoni tendendai ne karus ngabulu ka vitu ni singa ni vula November. O te uti tiko ni madha ngo nda wakanama te tiko ani kina dua tale na madha vou, dua na vula vou ka sana dhawa tali tunga kina na mbaki ngo rona dolu rusa ngabulu ka tolu. Au wakanui ni tiko ni sa tosa vinaka tiko na vika ke de sara, na i tuba nda mai tuba na tiko tiko mai na teke wuni ang mbaki ngo, kau wakanui ni talangani a vewu ki tiko ani wakalevu na vika na vi ulutanga sondo mai dhaura ki tiko ani na nonda ngono vata na radio bulando vata na kavi ni kua me wakau wakaritaka tiko ani me wakana kene wakaraunda do mai sema tiko na vea kavi ni moni tike Mrs. Titili ana itini na i wasininga ona ni dhavu i kalawa wakavini venaka tiko ki na JJ's Food Shack na onratu vito koni karau ni kirondo mai veital no tiko ani kina veital no taki tiko na vi ulutanga so na vi kai so e rauni na bewa kaungeti tiko, bewa kararama taki tiko, na suli wakasama tiko e na vika so e tandu lako duruma tu e na visinga, wakatalanga kena na nonda dhawi kalau tiko e ani, kena visinga ni mataka. Au sa rongothi Mrs. Naitini tiko, i au sembera tiko ngani rithi koe, kanda waraka tiko me na rei mai. O te anda sana nge me veital no tiko e ani na dona ulutanga bimbi, tito musara ka kiroa mai tiko puna tiko ana vida na madha o saoti ke lani a lewu sara tiko na kena vital no taki and beba no so and the wakarorongo kina na vi na news na da wakarorongo i viti ka wakatalitunga kina e na vi wano lili wiso and the samai wakai tiko kina ngo e dona ulutanga e tarai kenda ke sara ka vinaka ni na vital no taka tiko me rauni na vivo ki tiko vi kianda e andandua. Da senga tuni ki lana vika e andandui lako duruma tu, andu wakasama taka ni ke wakai ko lako duruma tiko iko indona kauna numo iko ni sau iko tondua nga, ia e rauni na wakadala iko na singa ni kua balata ni da senga tuni ki lana vika ra lako duruma tali tu, e so na nonda i tokani, so vera na wekanda, koe ana vuna ki rando mai vital no tiko ni kina ki Mrs. Naitini, me rauni na soli wakasama tiko ni kina na vika enda lako duruma tiko. Nimbola venaka Mrs. Naitini, berni daru vital noa, te rongo di manda na ikau ni non daru programa na kavini koa. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. Ia nda waka wina ka tiko kina JJ's Food Shack. Rauni do mai waka i dhuru tiko ni kina na vitala noa, dan do mai rongo de tiko kina nonde wasininga no waka rautaki na dhawi ka lawa na vea kavini moniti. Bula wina ka tali Mrs. Naitini. Ni bula wina ka una. Waka dhawa na Thanksgiving na moni madhaongo, do volleyball, lewa no mundo volleyball and a Black Friday. Se ni kua, Cyber Monday. Ia wina ka una iyo ki tau sara kalili wina ngone. Sara volleyball e senga, e daka ngana kanapatai. Totoka. Daka ni ki tau rani le sota ke te pamatuwa wale with our extended families. Wate ke rana non ritoka ni roto na lubi ki rawe. So ndana singa wina ka ni ki le sota matanga babi o kani nda kanapata nda wami wina ka taratiko na bula nda samai rawa tatiko ina puno liwa ko Amerika e sana kanda samai rawa tatiko. Dina. E dona kau wakasama taka ni na singa go na Thanksgiving o te ame tangai wakatoto watataki ke na singa ni sudu baleta ni e wakasama taka na singa ni sudu o kenda benga na lotu wakaristo enda kilana im balin dina ni singa ni sudu ka titombu na nonda wakana numa na singa ni sudu sema ni singa dhawa e singa ni sudu. Ia na ka indu te kino nge wakasama taka na Thanksgiving go into na singa e roni ka ni wakana numa o Merika tō dhoko Merika tō dhoko se mani lotu wakaristo se senga and then waka and then na tura ke waka bimbi na singa go na Thanksgiving doe age ke na karua talenga na singa ni sudu e veve sautu na singa e roni nda leki waka na numa ki na singa ni sudu baleta ninda ke latigo na karua sanga vulka lima ngani singa na Thanksgiving it's the same day every year veambaki ke na wati ni lotu levu ni vulo November and veambaki
ka roni kani saya sararoni radakadakataki ratukina na matapubali na bitokani me dalaki maru takawatatiko na singongona singini Thanksgiving do vatiko ana nungu vakasama tambeka no manirai Iyo una da nga dona kau baka mi nakataka ni nga may reida na dava na non do ni la bunongo holiday saranga na Amerika to doko dina kaya na singa ni baka mi na ka Thanksgiving Day Mhm, ye kito na singa kitolika na patakina na Thanksgiving Day mhm. but kir extended families na tarata na taman na kanya tikin na taki Gori doko saranga na kanataki na lakutukin na cranberry sauce na kumala weekend pero ngora si potatoes Mhm. yan inse sangga yung pwede pa mataltakot nyo o Mr. 19 o yung ko nakakanidang lampa kakanda ni dengi lamba na taki kakanar sa tawa yan na matagali karo sa tawa narasanggay buto kami na punonggo Mhm, pero narala ko may that's why we celebrate Thanksgiving mhm. menta pa nakatagati ko na puno liwang go Amerika weekend na gay murimay dapa nakataka pero na may taw yaw ike may taw takto na punonggo o kentang ko kenta na gay murimay kenta sang may rip takto Dina senda may maru takto na wika binaka erawa nga may kinoira sulim bulakina Mhm. matay ni tamatan ba kasi hindi na ko yung Native Americans o yung karangay lakmay from erang bimbing may ngilandia meron may bataw na punonggo Dina so todo that's ako ya que bacán de rida era maru tak libre holiday to the American na Thanksgiving ya na sinisudo esanga benta gere de ko una ni Mhm, bonon ko Amerika mhm, milioni na vita matar tungo mhm. milioni hindi na nonda bakambauta Dina kenta kenta na celebrate tak na sinisudo kenta nga na luto bakaristo Mhm. Yana kain bibikina na Thanksgiving, mateni ang baki na nungu senge ya mai baka mi usenga suti ni kilana kini balembale, apart from knowing it's Thanksgiving, iyo, watu ya utia usenga suti ni utura baka bimbi. Mateni ang baki ya, nge karuni ang baki sa baka mi usanga tura rau mai na dhava na imbalembali Thanksgiving mo nge reda ni o irango na tamata ke de Amerika e maruta ka se baka na numa na singa ni Thanksgiving sa me dava tiko mengondo na kanu do na namaki kina singa ni Thanksgiving na singa ni sudu kento sa kilatunga ni baling singa ni sudu ke na kain da tondo da kava na singa ni sudu Naka whakaleo Mrs. Naitini na nondaru ulutanga ni kua ua wakamadhala takatiko ni ndoru na tomana tiunga na nondaru vital noa mai na vida na madhao sa oti ndoru a vital noa tiko mekina na ulutanga ndoru a sa tora tiko mai mea dhawa tiko mai na madhao a rua sa oti ka o ke lana taro mbeako ni a wakari takatiko mai ana nondaru vewa se tiko ni sana laki a dhawa tiko na ngauna sa rarawa tiko so takai tiko na rarawa o tēnā ni ngone se o nona leo ni vale e sana ngai wādhawa e adhui vi na nguna dhawa me sana ki la kino koea o sa ruti o ngo se ndondonu me sana mbiu kina ndone sana ya ndo talne sana e soera na roni kaya seanga o kenda menda vo sota tiko ngā Iko mo ndondonu mo vo sota tiko ngā na kandrendre iko la kuduruma na no mumbula wakawati ya na vo nondoro asa mai dhava tiko kina dhava mbeka o ni sa wakaruta ka tiko mai menda mai menondi te kitaki na singini kua Pinakbali muna o wat ko na may mentor tamani tingala vital nongo baleta sabi terang bali na bola matanggo na Facebook na baleta na bula bakawati ke na bula ni beba katotongani au reda taltinga mai viti na noa kento erto sa moni tina noa singa na noa sa na vosto minister ni marama oli kena tigubutan nga launch to National Plan of Action. Ang tigubutan laki to 16 days of activism against violence on women and young girls and of course children. Ya kaya matikin mentaro tomana tal tinga au babe nakatatal nga una ulo kanan no au parang puno tak no datala na kabitan na tekya ano na ulutang saranga na turang ay puno wikito na no families kaya wastal nga kaya na matabubale kaya wakambota kala ni limunang ken sabit na latagtingan na vi pakatotongan na matabubale
Let's look at it from another point of view. Mhm. Let's families. Because of all that, we need to discuss so that we can save families. We Dina. save lives and we save families. Mhm. But if kenda ni that you mind the bubuli, kanda klanga, the family is the basic unit of society. Mhm. A family. Ni vinaka na vimbudini mena mani matubali. Ena mai vinaka na vikake, no da bima liwai kena vinaka dona bonua, dona itikiti ko sen dona korbeka, and I think so. The family is so important to discuss, Mhm. and because that is the basic unit of society. Mhm. You know, or may that to kina madaya uno dorbital no, or anano mani watu kuno talanga yao, Mhm. klavi, marriage is a lifetime commitment. Awatu kuno Dina. posaya, Iya. balatana kuno kinaya, au kuno kinaya, balatana kuno kenta baka mau kina, Mhm. Klana ngone sali baka mau kina una, ni dan gleng dure matan tal bat kirna ve kandara tu, Mhm. merawit takna nonta baka mau, kenta tu kuno ikia till death do us part. Mhm. Ya sombe karasin tu kuno ya, Kaya ko tu kuno kina that marriage is a lifetime commitment. Mhm. Iya una tiku kuno ikia, Mhm. Yo, kenta ranga ilu tini dora bital no, iko at what point do we exit? Mhm. Yani sa stabkin na bulo barbara and loma ni matabuvale. Mhm. Yo mo kalamande why is it a marriage? Mhm. A lifetime commitment. Iya. And around ni a lifetime commitment kaya ka oraw na bewatini non ro to yabo. Eraw commit te kirao. Orbe raw bak bewatin sangay tiko non ro tubu comeback. Mhm. Nambala to non patubal. They have set goals. Mhm. Kena karua it's a sacrifice. Mhm. Sacrifice. So na comeback and do the cover. Kaya comeback kenta rumbek do kan tabako. Mhm. Do kan tabak do kilain do nila huli wala ko chiki ya on finance so na kabesa na musu Mhm. so mbeka na bonuan do hangout kino o yiko batikia na marama so turanga ya kilani na kota mena lenga ina nomro bi maluai we're going to cut off some of those relationships Mhm. or net yang on na sacrifice but kena ka tol na personal growth tol na kango ko enda na rin tiko na bulo matubal ko na rin tarava ke endo na matubal sin do na bulo makabiotini Mhm. between na So it's a commitment, sacrifice, but can katol na personal growth. And the tumbutiko, Esi etunte kani when it's a personal growth, can mambalya, and a tiko nan dui differences Mhm. between a couple, Or when the children come in, when they starving children and the television in bulaya, Mhm. So and the tumbutiko and the sotabutiko on the differences and how we handle all these issues, we have to grow, Mhm. Personal growth. But una, when you said na ngoni kutukuna kinikla, ni Mhm. sa dala ko ngona meli na kandala ko rum sala ko na bi pala sala ko na bi mokwe Mhm. sala ko ti ko babala ba ti kini bi watu tonga ni matabu mali ko tarong dana tarong mai when do we exit Mhm. when okay also na la ko iken in cuando ma ken tapawa till death do us part yo sen kam dana le bi mokutiko sen dale awatiko yo Yeah. be ken lo ken tonongoni viti quando tau iavu e na lotu wakaristo se na bula be bola tambu Mhm. kla kuni tugi kai ke po kana re biblically separation is allowed separation okay remember separation and divorce are two different things Mhm. separation is allowed ke po kai so e para rong ting mai ya ni le re na maten kornida Mhm. Totoka. wase bit kina tin kondua Mhm. allowed but for those who are married I have a command that is a command that comes not from me, but from the Lord. This is Paul's words in First Corinthians. Mhm. A wife must not leave her husband. Mhm. But if she does leave him, let her remain single, or else be reconciled to him, and the husband must not leave his wife. So in this case, if the Dina. Bible says it, the separation is allowed. Mhm. So of course there will be differences. Mhm. Anda wili kana voltambo kenda na kelati ko erto manda na erna bunda meni voltambo e parama Mhm. gra senta da rete na rambula there's so many dysfunctions Mhm. there's so many flaws in the relationships Dina.
En bolongon ko na tabi sanga kinin ni la kami sana lenga baya. But we have to learn ersa bitamaya me damay bulikina, and we have to learn how to handle these issues when it comes. Because I'll just go back to that. Marriage is a lifetime commitment. Nakalo bulia me na bakama me damay bimbiyo. So yeah, but when is separation allowed, you can separate yourself when there is violence. You can separate yourself, but separation is healthy for marriage. You go and you go and try and change. More rhythm. Reflect on it can help to gain perspective. On our relationship. If sono kaira ni vakatiko, you can go to counselors. We can de tiko sono taler ni buki kenda. Sali to na counselors tiko ngo. Whilst on that note, una veir na parang tiko mai. Okay, do chinin ting mera erkila tiko. This is an important issue to discuss. Or Mrs. Bonromo. Kwa watu ni chiko na we guidance counselor may USP. O kwa sa tu we tiko may Sacramento. We came ni Mrs. Merani Bonrom. Okay, kanga sa tungno mo kwa me en renrevo ame do la mayon era ranga bi kwa ke baka erna rani giria ni vano na telefoni o kwa ngambere bi right ngan dona opening sa tika bi kemuni oni ngandra ba moni tumbere bi kemni sambulo ba kwa tiko no tiko Sacramento se vinga oni rengiri tiko klaun na garin bitet taleno na ban telefoni ni rengiri ko ni reni bitalno kwan garin tumbere kemni senga bi kemni na ba kwa tiko we kemni tan ngani stangai we tiko courting those in relationship young people you can always call her and she will advise you well I would recommend take kwa bagale but ni kwa dona mara matumbere usar nga puli may USP o sengo ne leo o may bakawati una arto na campus crusaders ngo mora to ko nga balela ngo sa bakawati kina kero sa bakalubeni kero sa tebo pen Goyo tamikito don't live na kaila ko kina and I'm home alone with the children, with the babies. So I used to cry a lot when my husband was not at home with me. But in the secondary school, boarding school, and he goes back at night on Christian fellowships and all that. And I missed out. It was like I was missing out on something. May dona text go be Miss Bon Romango or converto is I can't go through this. He's always going and I'm just home. Yes, sang itu gano'n po sa may Mrs. Bon Romo ko recommend ko nangonong ko anit sengay bakalubin lalay nanong ministry o irnalubem. So I was homebound to actually train up my children. Ang nakatagtala nga nerto tinga na campus crusaders erto tikin go America. Artong bako tenyo biyaw, erto na ngoni America to chikwilike. We had a network. Erto bako tenyo biyaw, live na tapes klan ngoni sa cassettes kina. Mo kero do parang the two on the role of husbands and the role of wives in a marriage. Ya kwe buke kiro to men nero tosting men nero bula bakawati. Kaya kung tiko, ni wala ito na pala tamba that separation is allowed. Kaya bala nakaloy kilati ko ni natiko na imbulay babala. Yeah, but then when do we exit? At what point do we exit? So you can separate. It depends on how long can you withstand what's happening. From a scholar, when we have employees, how do we terminate? How long are you going to tolerate an employee who is underperforming? If I'm questioning something 3 times, it doesn't work. Okay, you get out or I get out. Yeah, with me it's that we give them 3 chances. Yeah, maybe you'll be so. How long can you withstand it? You be iranga turanga era parang timay. The only way you can handle your wife is beating and say moku. There are other ways. There are other ways you can handle your temper or your anger to deal with your spouse. Gonna be what tini do wango uno mono tukun mono se do ngon me dunukin and do wang takna class like reni
toro dona kami birik ko kino tina sin dona kama ai. Sangai tukuna bi ko reda. Nangoni ko do dona kina. Kakunyo o birik no timu. Birik no timu. Torna kangori. That object hit the wall. Walk out. Those kind of things. Walk kanyo o mokuta na the other person. No mo spouse. Yes, so those are some of the things that we have to learn to handle their anger. Iyo yang sort of tips la yun. Yeah, so that is my take on kila. Kila, when do you exit? Kan dorong otan maybe sono turang go okay. This is from a male perspective. So tuno pa ko. Senga ento na puna mo kutiko kina. Mo kutiko na watina. Mo dona puna mo kutiko na watina. Dona kan daro vitang la takbal leuna. Iso turang ni biter sen do ki matutok na wasa the communication skills. Iya. So stop now bengon sal bangar ni barita kutikin that something is not okay. They start heating. Erbi mo kutiko. But then you know like what kuna na mother Clive na live no programs metang government dengan tanganya. How do we groom outside? How do we groom our boys so that they can have a good communication skills when it comes to talking with the opposite sex? And in say not a relationship when they become teenagers, when they start having girlfriends, so that they can learn to have good communication skills. Kauna ono bi say ki auna bi ran ko kaiti so turang na kamango sanga mo kuti kun dona buna, but but then that tells us okay, why are you hitting me? They don't come out with it. Yeah. Dina to doko vinaka baka levu anda baka ronga tiga abi Mrs. Titilia na itini na iwasininga una ni davu ikala waina vito koni ni JJ's Food Shack. Obia kota da ngamai Mrs. na itini na kauni baka rita kama ya membaleta na matabu bale is the basic unit. Dange reidali sutali na baka tikabu. Na baka tikabu ya sarangan na vunu talanga ya tikabu mendambuli meki na min dua mai na matabu vale, o kenda kede, and lako mai na dua na matabu vale. Ia, me baka ni dasari da tu ngonongo, na bimbi ni matabu vale, ia talanga na vanua e sasanga tiko kina na te voro me tekabu na mai na nona baka dhadhai, e na mbula saranga ni matabu vale. Wambo ta ke baka and turarau na tikino ia, and nangi sanga na nondi ngu tōdhoko menda roni na mena tōdhoko te koe. It's not easy. Ia na mbula ni matapu wale. Wakambimbi te umandanga na nonda mbula wakabewa tini. Na nonda vemali o umandanga wakabewa tini. E ondo rongo da e so mera sa waka ambaki tu mai. Tolu sanga bulu, wasanga bulu na ambaki ni nondra mbula wakawati boli mai. Au sando ngoro dina saranga. Au ngoro dina saranga. Kondo kai rai. Baleta ni wili talanga kino ki munrau na naitini. Wili talanga kina nungu na nungu ta. Dona kana nungu do sarava non rumbula. Yang do mo siti au ni isang ni vai au yawe. Ndo ke batungo nungu taru. Why couldn't I be like that? Miu rithi rau na non rumbula. Iyo, nungu na nungu ta. Na veba no ke ira ke na kilei rau na kila ni rongo e rondo veimu ritu. Titile ke urea e rondo veimu ritu na veba no ke ro la kova. Yeah. Fast forward, au sa mai tikongoa sa baki lima sanga bulukan duongoa yau. Yeah, o tia sangai mai dua tali na bula waka wati sa mai tiko tali kinango au sangai sanga tiko na nongo ingu me todo ako tiko nga me na kakua ni kasurai. Ko ngau tuku ne ai senga ni rawa. Ka ngau sanga indo wakana numi nai tātu ngā kina. Nā numa tiko ke wakandur na senga ni wakali uthi tiko na kaluna. Vinguna kede na kasura no rumbula. We always have to put him first. Wakararawi tiko buai na vinguna kede. Dona ngonea, ango kila au senga ni kila, whether it's a mentality, ira na turanga e vai anonro wakasama. Is it just a Fijian mentality? Baleta ni o sa vangoea. Wata mdur sa lako mandur le counseling. Yo kirongo kiro sa lako duruma mai nambula wakawati kavoro. Sa kirongai mai
toso tiko ngoe. So, gay raun yun nina taka tiko ike, nindas a vida mai na non tambula waka wati sa lako wata tiko mai ke na nomu baggage. Na levo na baggage e kau tiko mai, sange mo sanga mengi maindua wata ke na baggage ngoe. Kongo nea, dura singo sa vango, wada vandura sali counseling manda, wakabi o kendoro ngandreba kila ena binaka, there's no harm in it. Baleta ratu o ira karabuli da tu na veka vango, sombeka na kanduru senga tu ni kila, sombeka na, libsar na karo ninda na bulida, wada vandura lako manda. Ange kene so mai, senga o sini ve counseling, ko ngaya, asange ngumatua nga, tekinduru. Ngumatua te nga ena masu, da sana wakararavitu ngai dake. E ndua tale na ka uvea wasea, wakasamatanga na ka di wasea mai Mrs. Naitini, na nioira na turanga, ko rando wala kuko a vera na watinra. Uvea tokarua takatale, o indua kau lakuduru matalanga me nambulea, violence, o sange ndo watingo na nangu wakasama, baletam beka ni o ira wakata gira, senga ni lomanira wakata gira, baleta ni vango, o kenda mantanga, o kila ni bunga be kenda na marama, na roni na wakantina taka na tikinango, nindona ka iko dakaba, iko kila ni rarawa kina na watimo, iko talanga iko na rarawa kina, So we try so hard men da kako ninda dakaba indona ka iko kila ni na rarawa kina na watimo, because it hurts you too. O te au sange ndo lako nungu wakasama mi ureidira na turanga ko e sando nonre i sautunga ni lenga tō dhoko ngā mera sa vimoku, mera sa vimoku. Ndo ni romba se na kena tautu mandanga na bosa, me waka me tautu na bosa me sa rauni ko kilatu na bosa e na kita sartunga ko na nonei tautu ni bosa me rauni mawua kena na e lui ko ia, na lui na watina nonre tō na. Na kai ngendo lako tiko botu tiko me bia ando na tiki na wala tambu ke waka iko o lomani koia, iko na senga ni wakararao tiki koia. Io koe me waka ni sa ke muika sa, as your spouse, you would not want to hurt him or her. But tini kusakila, iko wa mosia tiko nai ngona, se nai lona, iko wa mosia talitinga nai ngomu, se nai lomu. So then it goes back, na tiki no bia kota dake mingo, then duam beka, e vunga we kenda senga tu nikila how to even love ourselves. Yes. Iya, nalalom. Hindi na Iko mantanga wakatiki ko, iko siyang tumantanga ni ko lomani ko wakatiki ko, Wili talanga kino kenda na maramai. Ko e au na ko te mango klau o dono ngono doro vitano takiko na nonta how you behave e tobo bulivi you learn by seeing kala ni da tumbu dek tiko mai kenda sarava tiko na bula kenda na ngone inda ngone e to tolo sar nonta na kanda reita pati kena kanda rongot yeah, so the children, you know, they are good they actually they imitate us mo kila talka o tala na ngone kaya ko da dong garo na kinan ni rasengon na lay politiko everything that we say or do, you know, the teachers they go and tell tales in school to their teachers. Trust their teachers. Kaya man dong garo to kin son kan do tukunas da takava in front of them. Kwana some children they don't even love themselves. Da reditiko son nirangasamai they keep hurting others because they never knew love in their household. Ang lo mani mai rangon en bili rakitunga and that to sarang mananga ile weekend da rede tunan ni lo mani ko rubul sarang even some teachers do that balatan daw rambulanga men rambula that was the lifestyle they grew up with oh you gonna sing rot na ka you think you're going to no toto ni bosa we record star celebrities tung on darong son testimonies na karala ko durma mai it's that when a teacher says this o kenda ndalot o kenda enda sa lot to kenda don menda kile kenda binaki no na kalo elo mani kenda so ko do tuntungan kina na bimbini no dambulo ko to me why I say na no dambulo na ito ke don tamate budini binang na mata buwale se no dambulo ni nanda na pa buli mai vale ni binaka mai vale wati ke na lotu wacha wati ke na kaenda buli ni da sa buli you increase your knowledge from studying, from going to school, from learning and even now na ike mandang dana ko recommend ta kaya
we can la tunga America. Kuna no manya sa mo kun le wuli. Try and go to some adult. Sono wuli la tunga you're interested in. Go. Ele undar kan le ni wuli la tunga. Dina to Because some doko. short-term seminars ya ron le warong tukina. Me buke kende tikona nambula ngo ko kati ngono kene nambula bakawati nambula be maliwai. It's the life of relationship. Eh? You relate to your spouse, and then your spouse's both sides families and friends. So sangelo ko taki kana networks ko tunetiko for a marriage to last a lifetime. It includes commitment, sacrifice, but kind of personal growth. I got this from Gottman Institute. Don't go to make valuable information when it has to do with family lives or relationships. Ya, pano yan dan dami to kinay. But ken karon iko tukuno mo iko non taras ni tasaraw na bola tambo nombro matapubali ng gas. Kamu tahu tu, how did my mother do it? Until death do us part. So with me, although some of the man, I couldn't be like my mother. I we just like, oh no, I'm not having this. I'm just walking out. But yo ni korede tingo riko tukuno tiko iko ni matabubala kambudina na kalo eno na takasara na tebor me wasya na matububal kem kangan daro tebo may kiauna vetali na kana mai kero mo yutin kero mani nintat lebna ngona we throw in the towel, you know. But saroi ko na wasa may tumba ko atukun ngone the third party. When the third party comes in speaking to one of the spouses, which happened in the Garden of Eden. So, yana kami sa rabot vikim niya na bawati ni tikongo. Levo na ngayon, so weekend, sabo ka na mudunro mga ng spouse, ikasabi le co-information may, so le vangar dan beka, vera may tumba. Vangar lomani. Money, that's it. Pity party. You take your pity party to a third party. Hindi na to doko. Party to a third party, and it ends up breaking your family. So, mendayan rabo tikia, we can na bakawati. Then rabo na kachika, we kiraw sa ko tunitik na rabo kabit. Tukuno tayo. Sabas ang ulang bengko ni rabo bakawati. Esengan raw. Ye me bakani kiro bakandi kiro tik that marriage is a lifetime commitment, and we know that the devil is working so hard to pull us apart and break our marriage. That is why we always go separated and we reconcile. We learn, We learn who are our real friends. That's one. We cut off those that are not. So na deba karaw ko isang ibinaka and na biso taka. And na kaya ko marriage also goes with our personal growth as couples. Vinaka wakalebu au maruta wakalebu na nomuni kutada kamengore that separation endondonu kia waka sa do maindoro ngonea ndandu tu manda ndandu leva ka samateki kianda tu manda sono ngona go meu tuku na saramanda nga waka ndondonu sono ngona ndo rei lesu gona nungumbula nga waka teki au ndo rei lesu sange do watungo isa undiva manda nga meu ando vosota tu wateki kaya. Onde vamos mandar mi outro rio tu ngapa kemalu mi wosota tu Iyo sangendo bakamenge flashback mai na veka ya doi. Ulius kutikendo ulius talemanda kinataro ataronga ni at what point ka osaki kilaki na senga go esana senga ni vinaka baleta ni ke baka usana kila ni na rauni na bakalengana nongumbula sena nonra bula nangone. Ke waka me sana laki adhaba na o saki latunga na i tosongo e na li adhaba na vanua ia ke waka usenga ni na dhakawa indona kai. O tia sabida wata me ngone mbaki o sange mai relesu to me sana ese tu bati ngaya se senga ni indona bisau. Koe abaka me undo yalo baka dengu tukina that I made the right choice ke waka senga kia mani indua na vanua wakaloloma se vanua dhasare li tinikina na mbula ni matabu vale nonrombula na ngone nongumbula talamandanga wakate kia separation is good ko ngai anda sana masula ketik nga na nonte tostos na bisinga senga ni karara na mbula ngoe senga ni tukuni na raw
wakandi takatunga wakandi takatalitunga ni na nona bosa ngaya. Ke wakaenda na wakararabi tunga bua, all will be well. Tōna tangi ni kua, ia ni mataka na roni na vinakadaki na bulai. Do tang beka Yes. na kao ni vio sea Mrs. Naitini? Ia, ko ngana ka utuli tuke auna, ono be pandi takatuktuk weekenda, we are trying to save lives, we save families, Menda pakalele taka na kona 16 days of activism gua ka me viti. Menda boluta na bulni be pakatotonga ni matapomale, bale te sepalanga ni mavoti kino ro ka viotini. I know that the husband after doing that, and on focus on otias and gelak on the stage, and ngai isa I should have done this, Isa na rekal to sa mavoto tina. How do they nita tamatanga upakamputa en aloma en ita na kaya kawa balet ke vakaisi nga sa napatik-tiki ke sa sail na loma sa loma kaya uno kono kuntinga nga kina we have to work on our marriage but kena karua na nonda na bulanga ni nonda na biolo mantik ni doe makawati asang ni do sambudin teme okay no na bimbu ndangon se kito na it was till death do us part mga kena natataktikin ko tukuno ya una I will stress it again, the family is the basic unit of society takatangani tebo rame break takandon matabubale. Separation is biblical, it gives the couples time to actually reflect on themselves alone. Can they change or can they not but can corona divorce awatukuna divorce and separation are two different things yes so sana ya Mindanao states na divorce sana yado berarti na indo virau sana lay nangona ni separation na sana lay sa taptal mekanendo sana decide to leave ya sanga non raw yo kenda na lotu da klachiko divorce is a no to na pula bakaristo ya ko una bito kay kya una pa kanino nakatiko ninda lakabuti kung ngona ni festive season manda na ready tiko weekend kena na matubo male me nakatiko na tabi maliwaye Venaka vakalevu. Mrs. Titilia Naitini ai na dawi ka lao na vito koni ni JJ's Food Shack. Kira mai bewa si tiko yani na veulutangi so. Ko buta tiko na nonda mbula, na nonda tostosta na mbula ni matavu vale ka kira waka nui nui. Ni ve ka kira ndo mai bewa si taka tiko yani. Na rao ni na viva ka enrati tiko, waka raramataki. Soli waka sama ka viva ka ungeti tali tinga. Se mani waka dava na e tuwaki ni mbula, o ni sota kai tiko ni laka duruma tiko, na kavi ni kua. Sana mai dava tali tinga kiana, nonda iwa siningo na vata, vinaka waka levo Mrs. Naitini, ka longa ta tiko na madhaongo. Darungai mai veto mani tale na madhao katumai. Vinaka una. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a veto koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. Sa mai botungo e tini kandua na miniti me ono na ka loko, vinaka na sema tiko mai ne kavi, vinaka ni moni tendendai ni ka rusanga bulu ka vitu ni singa, ni vula November, ke reito ngani, ke doa sia toka yani, na nonda batabatongoa, ke wakao ni adha lato mai na i teke wuni ni rowe tal noe na kavi ni kua, ni ke siko bai yani na Radio Mbulando Bata YouTube channel, do mbitiko ni kina na vi prokaramu ke de sara, na vi tala noa ke de sara, do mai adhu tiko e na nonda batabatongo, e na via kavi ni moniti ke na wakarombuka. Via vena numitikani, vi kimdo na sema tiko mai, e na kavi ni kua, ni mbula vinaka mele, mbula vinaka sista, matilita seni kuradiri, wakatalinga kina vi marama tau, verna isi leo nga sau ni mbula vinaka marama kai, Bals Rosé, wakatalinga kina vi mili ratu kalo, vinaka wakalevo na sema tiko mai mili, mbula vinaka salvation job, waka nuni vinaka tiko yani, o mista kikim rau na noa, waka mbula talitinga yani vi sista, va vi sikula, ni mbula vinaka tutu, bongi ni soko apenisa, waka nuni vinaka tiko yani vi kimdo in Orange Lounge, wakatalinga kina vi sale si matai tonga, ni mbula cheli, waka nuni vinaka tiko yani vi kimdo mai na Smith Ranch, wakatalinga kina mai Santa Rosa, senga talanga ni ngula da vitiko na Serengoti 19
TJ ni bula vinaka bola Sarawanga, vakambula talitungani ve Dasha Hidden Blood ni bula vinaka maramanaita, bula vinaka nandua vakanuni vinaka tikoyani ve Kimdo and ve Kimanrau ke Mbumbu Joe, and kavi vinaka ni kua vakatelanga kina ve maramata Olivia Nangoro ni bula vinaka Bishop, boni vate bali nanga sau vakanuni vinaka talitungani ve Kimdo and a Gading Road, vakatelanga kina ve Obi wase langi ke turanga ratu isikeli tamba kaudoro ni bula vinaka. Ahugali matambako leka leka na ngauna nava nimbula yali due naiserao kuitaki nava yadova meu lolo vira gaita koso kochisu kina tiny uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau enakau velatai vakotikina nava sereki nai vesu au sangalalanga vinaka chisu nanomu nindra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na loloma lebu kenararama dondonu meu mate gai sosomitakiau buluti kinangara gai tuvake talemai na mate sandruka keina vatalenga kau ani rani lami vakambulai kendanga vinaka chisu na nomu nindra vinaka chisu na bebaka
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kaunti kanda wata mai. Ay, Kemundo bakando tunga may Viti. Sa baka matalaw na namundo ko bati. Sa lemo na Kemundo tinika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasak ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Daw wali-wali may be. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray na tokongo. Nagkenay-ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. Dua bayaran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonda programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua and na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And a veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco may kauti kanda bata man. Doyan Rubina ka na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe? Yandra na ita. Kito sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kuwarsan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa namberata ni baga singilebu, kito sa nanggali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw makla na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tambar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vata mai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay waseyan.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Ruanga ni tukutuku i adara tiko mai ena non de wasininga ona ni rongo mai wala ni Songo e nei kabi binaka ni moni tendai ni karusanga bula ka vitu ni singa ni vula November ma tenga ni tukutuku memba lete tiko ngā na Christmas party harto nanorito Christmas party tiko na songo na tambana bakaviti and songo lotu ni LDS tambana bakaviti e bakaidura tiko and na rua ba lima Ludman Lane i Millbrae ni wasutiao rua ba lima Ludman Lane Millbrae tambana bakaviti ni songo lotu na LDS bakaidura tiko na bakaroa i sarangango na ka rua ni singa ni wasutiao wakaroa ngo ni ka rua ni singa Karua ni singa ni vulo Disemba tiko na 5 na kaloko 5, kina tini na kaloko na bongi, sureti tu kina waka leo. Bikimdo na tiko na tomba levo ngo San Francisco, sanga ni dona bono ni ngole kina na waka rawai, ni ngole ani, vi sureti ngole talitunga ni vekimani, wakatelanga kina vera na ngone, rakoya ni na ngone, tiko talanga na kai wakaruta ki tiko membalitir na ngone talaki waka e kabibata, yamai na 5, kina tini na kaloko na bongi na ngaimbiti ko ani na kena tikindua and bata ngona nonda bata na radio bulando vata. Tukutuku kataraba member leta tiko na nonrito Winter Ball, Losa USA Winter Ball and waka idur tiko ane karusanga bulaka tolu ni singa ni bulangona bula December. Wala ito nga mengo save the date au nangai waka matatataka ni na kena matailalai na wanua e waka idurikina i ana tukutuku ngau turarau tiko o ia ni waka iduri mai Sacramento and i ka ruasanga bula ka tolu ni singa ni bula December na Losa USA Winter Ball. Sema tika mai na keni tukutuku matailalai vikimdo na vi songo kede tale so sema ni songo ni buli oti songo ni valni lotu songo ni tikina sena no mundo yasa sema ni dava ngana no mundo tuba ni vakota mai rauni no mai kadi vakituko yani na nonde wasininga ona ni rongo mai valni songo na radio bulando vata senga tiko ni na somikina dona ka na kena mai kadi vakituko yani o ya ke vakau ni vina kata merna rongo na weka na vetokani merna ngoleani oni ngan rabatiko no non rabitoko ni gorna bono vina ka mena mai kadi vakituko yani kina konga ya senga ni dona ka ni na somatiko na kena mai kadi vakituko yani na nomdo itukutuku rauni ni vako tanga mai kena kibe iau una buninda kua na messenger se vei talei mata kimbau sa sibitonga na ono na 5 na miniti. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Mai sibita ko na ono na 5 na miniti na kavi vinaka ni moni tendai wakambula tiko ani sivinga no vano ni sema tiko mai kina na kavi vinaka ni kua singa levu mataka bongi levu na vese vurubura tale so kani marau ni tamai vese mati tiko na mai ndo vata tiko na nonda vata ngo na radio bulando vata ke vakau ningeli rongo de tiko na ngona da ngau ningeli rongo de kina ninge waseto ngai ani na nonda to vata ngo ni murike to mai follow us on Instagram as well talanga kina na YouTube channel ke raunio ninge subscribe tiko mai kina YouTube channel and dona bibu ke lewe kina YouTube channel talanga ndo mbitu kani kina na vitala no ke sara ndo mai baka idori tiko yani na nonda batabatongo mai na moniti kina bakarombuka ndo mbitu kani na YouTube ke wakau ni the lata ningai siko vangai ani na YouTube channel. Sibitoko no ono na miniti na sera katarawa ngona ve wakambula tiko ni kina weke mune ke the sara na venga ravi tiko na ve no ni venga ravi so ve no ni ve longa ni so ni vili ni tiko kina wakambula talitunga ni vikimdo mana asa wakara wambuta sana rerelu tutumbek ngona mango sisembera mbeka wambuta sana kena ngona tiko ni ngo wakanu ni vinaka tiko yani senga ni madala tau tiko na uda ni kua ritaka tiko mai ndona marama yani sangai mai singa saratok ngana uda kando totoka tunan raki na ngone o tiki na uda wakanu ni vinaka tiko yani se mania se vurvura davo ni sema tiko mai kina ene kavi vinaka ni kua no mani tokani go una vuninda kua ni bula vinaka Loma loma ni bongi meru songo bata uira na ngone
Onko na Radio Multistreaming San Francisco. May County Canada Vatamay.
Kaviverto na Paradise Roots o ia na wakamasu mo lesu tale mai na kavivenaka ni mo ni tendendai karusanga bulu kavitu ni singa ni bulu November vinga na vono ni ngoli tuki na ni lesu tale mai ni sema tiko ngā mai ki na nonde wasi ni gono vata na vea kavi ni mo ni tiki na wakarombuka Radio Mbulando vata San Francisco me kau tiki anda vata tiko mai ndo rongo di tiko anda tolu ki na vitu na kaloko kera itu ngani ge wasi ato ngai ani na nonda vata vata ia awa wakamadala taka tiko ani na singa na lotu lewu Thanksgiving o tia gai wakarombuka wakatoka i tiko na Black Friday ni kua wakatoka i tiko na Cyber Monday ka wakandina dina taki ni kua na singa ka lewu ndua kina na wili ni leo ni vanua erando boli na internet online shopping wakandina dina taki tiko ni kua se na Cyber Monday se na moniti ni oti na Thanksgiving endo lewu ndua na boli endo wakaidore kina ka lewu nei lawa erando rawata kina o ira na wikambani na business yeso era to boli takatuna non reboli and na internet ia e sala muria talitungai ani na non sasanga o ira na ndau mutako o waka ndo waka madala takatiko ani na vida na madao vida na bula ndo bita takatiko ani na website karauni na sendombeka na wakataki kila rauni da kilatiko kina na website oia e kandina se senga sendombeka se irambeka na ndau mutako era wakabangana nonra website wakata ki ira karanga imbita dake mai senga ni salavata ke na veka ke de sara endo wangangado taki me rauni na wakatao taki ira na ndo mutako e na nonra sasanga me rambuta koda na tukutuku membole te kenda se na nonda mbange account information na nonda personal information na veka vau ya o yana kena ondo mbita tiko ya nindo na website ka tiko kina na loka ni umbita bango na website o te asanga endo tiko kina na loka dena vinaka me umbita tale mandeani ve kiomani na sengambeka ni se reida e wā tiko ngo, ni tiko kina na loka. Vita na pula ondo tala noa taka tiko yani, ke wakai ko lako e nando na website, wakambimbi tiko na ngona ni boli, lewa weekenda sa mata weekenda, na boli na internet and online shopping. Ia o atukuna tiko yani, ke wakai tiko kina na loka ngo, kene mbalimbale ai rau ni ko nuindei, ni o boli tiko e nando na website, ka na website ndina ni stores, na businesses, na kambani, o sasanga tiko mo boli kino ya. Ia, ni kua o sange tora rawa rawaka madala takatali tiko mai o irna kena ndau ni ndina ni tiko Italia saramandanga ke wakai tiko na loka o reida toka mai ngori na padlock ni loka tiko balete so i liu o ira ka senga ni ndau tau dhoko na nonra na security sandau beauty ko na nonra website me roni na tango maka se maroroya na i tukutuku e so, na nonra i tukutuku se na kenra i tukutuku ira kara boli kina, me waka na nonra banking information, na nonra personal information, na kena tango maki tiko ya, endo ya na keni mbali ni nonra rida tiko ya ni na loka tiko bao ya. Yeah, so, na website, sanga endo tiko ya ni na loka, era senga tu ni loka waka o ni rida tiko mengori, waka me tandoala tu na loka, se na padlock. Keni mbali ya, senga ni tau dhoko tiko na security ni website o ia. Ia, wakau tukuna tiko sange mai ngoi ndo tali ni tukutuku mbuta katakata ni o ira nando mbuta ka nongo era sa buku kara sa Italia saramandanga ni Korea na website ni wa tiko ngoi tiko kina na loko ya e sa rawanga ni rambuta ko tiko kina leu sara na kaira wakarita ka tiko na kina ndau menda na ndau ngangaro ni tiko kina na nomo boli ndua na kaira kaya menda na yandre ravi tiko kina waka levu o ya ke wakai ko boli and ndua na website ngai walai tuki na bangona free shipping kila kenda sa kila tu e levu na vanua entanto boli kina e walai tuki na isau ni kena wako ya ni viko na numu ya shipping fees o te ange lako yani na tax and then the shipping fees e vātiko ia e sara ngai
Taura rao tiko ngō irna kena ndau irna ndau waka murira tiko na ndau mutako ni lebu be irna ndau mutako ngō era waka anga taka tiko ia na free shipping me rao ni ra siwati ira tiko kena tamata ra boli be ira io e senga ni ngai wako ia ni na iaia ra bolia se sona ngauna e wako ia ni be ira na iaia ia senga ni waka na kai ra bolia e ndua tani with something of a low quality e watiko ia na kai ra dhakawa tiko na ndau mutako ia umbita tiko ia ni na website ngō ni na reda tiko mengori ndona e tukutuku au tura rao na matani kua ngō ndona website katukuni ni ra lewusare rambuta kodi tiko kina reda tiko ia 30% off code lewu e rambuta kodi tiko so ke waka ni lewu na vanua ni na boli kina sana se na Facebook mandangau ni reda o so wina katuna boli ke ni boli mai kina na website ia ngō e ndua vera na website ka sa tuku ni veital no takitiko ra veital no takitiko ra wakari takitiko mai o irna kena ndau ni senga ni ndondonu tiko na bekar to wakaidor tiko kar buta ko tiko kina wakalevu na leo ni vanua au na numa mi wasia mandangani o ia me wakani ndondonu makatiko ngona ngauna ni voli ngauna ni voli loloma se to via voli mandangana no to ia wakate ki kenda to to ni o kento kilatu na singini sudu to via wakai suluvo na ia vo ia ni loma ni vale ngai levu na kainta saro ni voli ngana ina internet sa senga ni tangandra pamenta lakani na store andali voli kina ia ia dona kau se suti ni se matau bio na voli na internet eu sandu lakungai na store voli listale mai sa ko sartu ngaya sono ngona au ngai do lako mai sa ngai do watu ngono kubakasa mo ile eu ki wa voli mbanga na internet it's cheaper senga ni kana ngona ia ko ngai tiko na kiana vinaka tiko talangana kiana rai waka nuni vinaka tiko ani vi kiomni sa waka matu taki kiomni tiko na voli na internet and online shopping ninda nanganga roni tiko wilika na reviews and dona kaindo vivu ke waka liboya website dhabo iko lako kina o sikoba wilika na reviews wangarana kiana reviews o wilika senga ni kiana reviews na Google balete soya erdo somir na tamata mera laki mbiutan na nonra reviews na Google ka me salavata kilava ka me rongo binaka kede na reviews se so e rongo da kede ia lako na website ngai ko via voli kina iko nangai wakamuria ondo kai kila en aroni kuna kilanga mai kuna wakila whether it's real or not, whether it's legit or not, na vanua i ko voli tikine ana website, se na veka e wakarita ki tiko se irna reviews karavolai tu e ai. Ko nga ia, menda sana yanre rabi tiko nda waka yanga taka tiko, na nonda waka tule wandondonu, me ka kua ninda nambuta ko di tiko kinai. Sa sipitangona ono e na ruasanga vulka ono na miniti, tomani tiko na wakarongo sere na kavi venaka ni moni tenda ndai ni karusanga vulka vitu ni singa ni vula November wakanuni venaka tiko ani vi Solomoni turanga mai muri vi kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center au ni taka ni ndo mbula venaka tiko wakatela kina ve vuki raf mbula venaka sista mbula venaka melekoto wakatela kina ve matelita senikuradiri mili ratu kaloni mbula venaka Balts Rosé Salvation Job mbula venaka wakatela kina ve maramatau verna isi leo ngasau ke kemni ke sara na ngeli rongoda talitiko na nonda poroka ramongo kona da ngau ni ngeli rongoda tiko kina o wakambula tiko ani ve kemni ana kavini kua venaka wakalevu na sema tiko mai tavua ana kavini kua. Salva Canibio,
Ongo na Radio Mulanto Wata San Francisco. May Kauti Kenda Vatamai. Beba kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray.
dua ngana ruku ni buni kau, dua beira ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And wengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simona tinikantua and at tinamniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco may kauti kanda bata man. Ay, kaya makanda tunga Maiviti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kema daw tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tok nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball yan na Maolimat, 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mamani ruene kavi kinatolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwandi na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Do yan Robin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serangan kori, sonong ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to uniti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate mkwentiko. Mebakani sangusote ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talutaka bosi ngilu utaka sa baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni baka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua o tatni kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se on wale saranga lito mitu mai na nomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dilibota kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pabatungo itini ka ono na miniti me vitu naka loko ene kabi binaka ni moni tendendai ni karosanga vula ka vitu ni singa ni vula November kenda waki kamnini asanga isema vula tali tiku mai kina dua tali nonde wasi ni ngaona ni mbula binaka keba kau ni sanga isema tiku mai ni talata mai na teke vuni porokaramu ene kabi ni kua wakatila kina na niro
Ne rovital noa ke Mrs. Titilian ni tini o sere tika manima ninga sikova tiko ani na Radio Bulandu vata YouTube channel tiko ani kina na vitala noa ke de sara and domo i wakai dore tiko ani and anon de wasi ninga o nai na vea kavi ni moniti kina wakarambuka. Wakamure tunga ni tukutuku and singa lewa ni kua ko tora rau tiko kina gobe ke manina ndau tali taka na cantaloupe. Cantaloupe go weekenda na sa tiko buri na bono libu go Amerika sang mandini kilama i Australia New Zealand tiko talanga kina na cantaloupe se senga ia na tiko tonga o tora rau tiko go ni within a state wakabia e tolu sanga bulu wakadada tiko na state e tuku ni na recall e waka idore tiko se na cantaloupe men da kuani kania go ndona buoni ka ondo talitaka waka lewu wikiom ni na ndau kania tiko na se ni ndau talitaka na cantaloupe me ka kuani o ni voli cantaloupe na ngonongo me waka ni lenga tiko ni tuku ni na salmonella o ni sana ke la tiko na salmonella Roni na mai wakabumbada, na wakabumbada e so e tukuni ni rua sa mate sarakina na kena na non ro wakalenge ngona na salmonella katiko na cantaloupe ka rumai kania tiko. E tolu sanga pulu ka Vana State e tukuni ni e tiko kena na salmonella go na cantaloupe ka tiko kena na salmonella senga ni salavata kena nonda ngada na tamata. Ko ia ndonga na i tukutuku be wase tunga yani me rao ninda na gangaruni tiko kina wakambimbi tiko na ngona ni kanango da sakela tiko na da sa dawa tu mengo na ngona ni singa ni sudu holiday season ndo tuko ni tu na vule ngunu ia vule kana talanga e rao ni ukaya menda na gangaruni tiko na vikai so and then kanie tiko na vinaka menda na kela tu na vi tukutuku wango wakatanga kina wakambimbi talitunga ninda venga rabi tiko bir na itambangase e lebu bir nangase randau talitaka na buoni kaungo na cantaloupe. Ko ia me tōna kutumanda ni sulia vira baleta ni wakabu tobi mate ka rua e rosa mate sarakina e na tolu sangapuru ka Vana State ka tiko kina na cantaloupe se voli takito kina na cantaloupe ni tiko kena na sekune kena na salmonella. Sabotonga tini ka tolu na miniti me vitu na kaloko. E na ka bibinaka ni moni tendendai na Radio Bulandu vata au sura tika mni moni ndau seama tiko mai ana veisinga. Vea kabi ni moni tika na wakarambuka e na nonde wasininga ona vata o na Radio Bulandu vata. Maina tolu kena vitu na kaloko. Sera kataravangona vea wakambula tika ni kina ve kimdo kede na seama tiko mai na kabi ni kua. Ni bula vinaka wakambula tiko yani ve toranga ni tala sarusa toka i langi. Bula vinaka nei tau ni taka ni oni bula vinaka tiko. Wakatalanga kina ve Auntie Ili, Elizabeth Pella, vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua. Senga talani ngole davi tiko na serango, ni mua bula vinaka ve kimdo ke de sara mai na Orange Lounge, kimdo talanga na Divine Food Mart, mai Sacramento, wakambula talitunga yani wakanuni vinaka na wukuni venga ravi. E wakaidhuri tiko na kavi ni kua. Senga talani ngole davi tiko na serango, les tokona. Les bula vinaka ronige wawo ki tumanda mai bango ke lani senga sotini yao na vanu e kutiko kina wakambula talitinga ni ve pita tau kei ni bula vinaka pita bula vinaka Mrs. Naitini vinaka nandau wakaitavi nandau mai venga ravitiko na Radio Bulandu vata na dhawi kalawa and vea kavi ni moniti wakatala kina ve tapete Naitini wakanuni vinaka tiko ani ve ke mundo mai San Rafael senga talanga ni ngula davitiko na serango ndilesu koia mai mbole ni bula vinaka wakatala kina ve kimdo kede na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tavua senga talanga ni ngula davitiko na sista wuki raf ni bula vinaka mele wakanuni vinaka tiko ani na babavi na kavi ni kua sena madha ongo wakatala kina ve matelita seni kuradiri bula vinaka sista vernaisi ni bula vinaka marama tau wakatala kina ve marama kai balts rosei au nui taka ni bula vinaka tiko na marama i rua gome na nomun rau tiko ni samai votongo i tini kandua na miniti me vitu na kaloko. Sama itaile oia iarre oia oia merto toro
mero totoro. Naselai, viriambitulalai, non rengorongoro mai nase. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Maimo, mi sada unre nambongi, vale ni vina levu mai. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Maitai, sambalina no mamai, vale ni mbia levu mai. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Sangai lolo na ua, satangamu rabasua, satangamu, tangamu, satandola, dolandola. Oia mero totoro. Lele, biling andre, saka samai taile. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Davuilevu, viriambitulelevu, non rengorongoro mai ndavui. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Naselai, viriambitulalai, non rengorongoro mai nase. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Maimo, mi sada unre nambongi, vale ni vina levu mai. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Maitai, sambalina no mamai, vale ni mbia levu mai. Oneia yare, oneia, oia mero totoro. Sangai lolo na ua, satangamu rabasua, satangamu, tangamu, satandola, dolandola.
Kana radio mbulando vata toka na I tavi sero ia mai vera tona ronro langi ke na uto solo vea fancy toka wakalela no roto langa sere. Ndonga na kausando tuku na tu na talendi. Dona kana talendi e sa tungo mai viti. Ndobi toko ni tiko na nonra talendi na kena mai wakatangita ki tiko ani na nonra sere e sobe ira na ndau langa sere mai viti na ndongirgir mai viti er sambita tiko na nonra sere na videos. Ke nonra wakatangi na YouTube, ka so talangar sa ambito tiko yani na iTunes. Kung ano na sonango nando wakatangi take yani kina na sere and nando to bata-bata, gain daw bokoda ko sa may na Facebook. Boletan na copyright laws is atiko, arto sa vangangado takas arto nga bakaliw na kena wakamuri, orto na bata-bata ngo na Facebook. Sa wakanuniti ko ni nando na ngona, tau sana senga suti ni na wakararawi wakalewu ke na iwola mata me sana dua ngā na wata-wata e vivi ngā kina na radio mbulando wata o tia sana ngai ndo mai wakatangi tukani e na iwola mata ia e na senga ni waka tambakin dua ngā kina iwola mata me wakana kena vivi tiko ngoe dona ngona ia sa na waka nui e tiko na i tuba e sa tiko mbaleta ni na copyrights arto ndo waka muri tiko mai na iwola mata, so nangona na rongo da ngā wangona sere o tinga sa mai senga tua ni nindua na rongo, so nangono ni sare mai, ni sara wiki rotunga mai, ke robosa tu yo, ke ni senga tiko ni rongo da rao. Baletango na ngā ni sa waya na non-reto sa wangangado taka tiko na kena wakamuri na lawa ni copyrights na iwola mata. Ia, ebe toko ni talitunga kina wewu ke talitunga wakalebu, weira nandau langa sere. Mai na nonda wanua, ko ngā tukone tiko ani sandona kana talendi e sa tiko, sanda wakan dina taka tiko na talendi, na kena sa veisau, na kena sa duatani sarangana wakatangi ngende sa tiko. Vera na dhorobou, na ngone lewa, na turanga, na marama, ndolanga sere, mai na nonda panua mani o viti. Sana mai dhawa talitunga i kena, nonda i wasini ngona vata e nei kawiwe na kani moni tendendai, na i ka ruasanga bula ka vitu ni singa ni vula November sa vitu ndonu na kaloko. Namuni to kanigo una buninda kua binaka na vei toko ni mai nei kawi ni kua. Dananga me vei to mani tali tiko e nei kawi ni mataka. Wakanuni binaka tiko ni na maroro i tiko na mbula. Mea dhawana ngono ya ni te wakadhiango toko manda. Wakamelei na mangosa ni ke muito vaki. Niko diri no wakabunga no muana serabi. Sukin alamani Koi buni no gunani ali bolinga Koi ilo ni lo dumai lo masenika No muya wasana sena kina ni veti robia Sebelum memetuna no mundina
Bulandu Wata San Francisco. Me Kauti Kenda Vatamai.